chitab kolenjin ibwote ne? Imwoe ne chitab kolenjin ilele nenye? Igere ne chitab kolenjin ibwote ne? Imwoe ne chitab kolenjin ilele nenye? Ugezi so chitab kolenjin unengengi Botingengi onime mwawe yenaitugul Kongo mengen konime teba tige mwaun Igere na chitab kolenjin ibwote nenye Igere na chitab kolenjin ibwote ne Imwoe na chitab kolenjin ilele nenye Karibu chitab kolenjin neisubenet eng kebeberwek chemi emetab Australia amida akatak tugul eng takwek chomi olebo Australia chomi emetab Kenya chomi emetab America chomi kebeberta nimbo Canada kakituye kora eng episode number 15 eng tetutiet nebo igere ne chitab kolenjin kimi kongoi eng biik cheagere kakotune in kobun kebeberwek cheterchin kongoi biik cheagere eng kebeberta ni emetab Australia kole kikakiyomis anan kikakiaror kele netot eng betutab rani tot neo tot nemomeche ikosan amu tondoni komuch kowendi sikowal tuguk chekocham imegei eng sobeng'ung anan kit ne lazima ibun eng sobeng'ung amu ng'alale ng'alek chobo future olimbo ng'alekab investment. Kongoi biik cheagere kakotoi koingian kobun kebeberwek cheterchin. Kakere chi nekikure Dan Chirchir chito nebunu county nebo Uasin Gishu olimbo kebeberta nebo Kapseret. Kongoi Dan, akere kaingian eng yo pole ak biik tugul akere kakoingian ameche alecho kolaikan Ocean Show nebo betutab rani. Akot ikiwekwa kongoi kasubikchok tugul cheisubech eng saisiek tugul chechoto kolaikani, choto kosheani, choto kaiwech boisiet neo nebo kolaikan Ocean Show nebo betusiek tugul. Kiwekwa kongoi biik chemi emetab Kenya, chemi emetab Australia, chemi emotinwek tugul. Show nenyo korate emotinwek tugul. Kong'ete kakitau ko kikimuch keba emotinwek chechang, kikenyoru biik cheechen, kikenyoru biik, nyoru atindonik checherech eng betusiek tugul akokonech keng'etyo kora akeatendan show ini. Ameche kityo amutak moja kwa moja kong'ete kebebertab emetab Adelaide, South Australia akebe kekas chametabgei nebo olimbo Columbus, Ohio. Balozi Peter Rono, amune kebebertab Columbus, Ohio. Kongoi Osea, kongoi kastoikyok tugul eng ole omitei. Kichamegei eng Ohio ak kachamegei America. Ko ingano ko kokinaktae sait Osea kosubkei ak tuguk chekokowolokis. Yani kokokoit betut koit kinaktae sait agenge kwo tai ko ngano kechamegei. Asiang'et Osea amu iwendi siutye ile kakokinaktae sait lakini kichamegei ko
kongoi eng kostoikyok akweket cheosubech eng internet, YouTube, akwek tugul kemeche kemwa kongoi. Wikit konye ko kokimi kebeberta nebo Pakistan ole kokitinye toot ko kokiyomiso kele kibendi ra ketokchinigei kotekecheng'e bikyok, kakitokchigei keweke emetab Kenya ole kitinye chepkametinyo nekimeche sikoi kokatech eng tai yo, ko kakoit taonyo kechomegei taot namba 15. Ko kongoi eng akwek tugul chekoshean chekosub program nekobo wikit konye ak akwek tugul chekosirwech ko Hosea kochang'a biik chekomwa kole oyie kitokokis biik kinetis anan kinetkei tugun chechang biik, ko kongoi. Ko agere ini agenge nekakonyo program ko itagat engineer ko itagat eng program ko kibendi ketou komeche ketachin imi kebeberta notok po olimbo California, lakini agere ale imite olimbo Florida, but kimeche kemwa uni kimi same time zone. Ko atkonye ko koong yekinaktae sait koek confusing kitikin, kwachilil neikere ile kasiang'et lakini ngano kechomegei. Ko Janet, mongen ale une ole imi, abwoti ale lalang ikere background neng'ung eng olimbo California, tebe biik kole tarajet no mi let kwano, lakini abwoti ale notok nemitei kebeberta nebo California, ngano imyeno eng betutab rani. Kongoi Balozi ak Hosea ak Tonyo eng kasarta nebo rani karon. Pole, angen ale kajoinen kidogo katachelewan amu sait kora kokowalak sait, lakini I am happy. Abaibai betuni kichomegei eng oliep Florida, lalang kabisa u Kenya oli nga arap aeng ngun arap somok nga kemi sama katikati. So tarajet no mi let no kekure Golden Gate Bridge komite olimbo California, San Francisco. It's one of the biggest bridges, big kikitech olimbo 1930s. Amesita amwawok chechang akobo tarajana amu ako sikechereke kora keker kele eng olimbo 1930s ko kimite engineers chekiimuchi kotech tarajani. Ako tarajani koswingeni kokabit earthquakes amu California kotinye earthquakes, so ngobit ng'alekab earthquake koswingeni left and right, yani simabutok, exactly. Simabutok, so ngibwat engineers chekibo olekinye 1930s ak rani ak technology nito keboishe, so ongechergei kimuchi ketech neuni eng olinbo gaa. I think it's possible. Kongoi nye engineer ko imugoksei. Ako Hosea ak engineer ak akwek kasubikyok cheisubech, ko atinye chorwa nenyu ne civil engineer neteche tarajoshek, kikotech tarajet eng olimbo Illinois ak kebeberta nebo Missouri. Ko taketieme sikekur kora engineer nekitech tarajoshek cheuchu, ako chito nekikisikyin Baringo ande ngonyo nyokosomanji engineering teleljin tarajoshek cheuchu, so imukakse tukchu tugul. Ko kongoi kaokas eng kebeberta noto bo Florida noto ko engineer Janet ko site imwoiwech meche kechergei eng tukchu tugul chu. Ng'alechu kyoe chu ko kecher bikyok, ko meche kesom chi age tugul neisubech sharean sikobit ketou. Kimeche siketou eng olobo dakikaishek 2-3 chemite tai. Ko kongoi Hosea, mongen kaikas ile kaiker tarajet nekararan neu no, kaiker mi tuguk chekororon eng kebeberta nito bo Florida ole mitei engineer, ako mi tuguk chekororon kebebertab California. Ing betusiek chemi tai olin kotatun kebendi sikeker tuguk cheuchu sikesom engineer kochengwech tuguk chekimuchi kechop amu imukakse tukchu tugul. Ko takebendi kecheng'e sikobit kinetegei tukchu ak kecheregei. Ko ameche icherake chitab kalenjin eng ole imi eng kasarta age tugul, ako yekicheng'e biik chokune ko bo komonut. Ko eng taot nekitinye betutab rani kimeche sikemwoiwok eng yo, ko nekit kora ko chito netokomining ak kwae tuguk cheechen tinyegei ak teksosiek cheu chutokchu, ko imukakse tukchu tugul kotokoi kekose kobun inendet. Ko Hosea
kotomo ketou ameche teimwoiwech ile ikere okot ng'o cheisubech ya tugul ketiem kesharan kimeche ketachak tugul eng tokwek cheu mi kelecho karibu episode nenyo namba 15 eng betutab rani ketinye chepkamatinyo kobun kebebertab Kenya koking'etye eng Pakistan akebe Kenya nyaking'etye eng yu ketokchinigei emetab Jerumani olinbo Germany sikeker kora kibendi keng'etye olin technology nyakebe kimase kebe ola tugul kiro kele tos bochin ano biikcho ko Hosea kimeche kotomo ketou imwoiwech ile okot ng'o cheisubech sikobit ketestai Hosea. Kongoi Carlos Bitarono, kongoi kora one of us engineer tinye chepkuloik aeng, tinye chepkulet nebo ko engineer ako mi kora ko director nebo kampunit nebo Ndonyo Mart. So kongoi director, iboiboen ngale sikeboisie ngoro engineer director lakini tugul ko chepkuloik cheilochi. So karibu kongoi kora kaikonech kakatyoshek chebo kebeberta nebo olimbo Florida ko ole kisomane ak Balozi Bitarono. Uyo mi sukulit nyo Balozi olimbo Florida konetech angot professor Chelogoi nekakotuneni ak timit nebo George Seminary. Kongoi professor Chelogoi kakostreamen milok mi chini kwa chini mi chi ameche ale ket mi ket kole kale otokotin from all over the world. Kongoi all coordinators, kongoi keti isube chini kwa chini kemi chitab Hosea Kiprop Cheboret chitab olimbo kokwenyo olimbo kebebertab Moi University kale isube chini kwa chini. Kongoi Hosea mi Veres Cherotich chitab kebebertab olimbo Saudi Arabia komi locked kale following live kale tochech karibu kongoi Veres kimwae kongoi kakeitu Kanan Joy Shabir tuko ndani kale wako ndani kongoi biik streameni chemi Nairobi chemi kebeberwek tugul mwae kityo ile kinyorchinin ano ngembout anan eng saa 7 anan saa 8 eng kebeberwek ko karon eng kebeberwek alak ine kekure Emmanuel Serem mzee wa nguvu chito nebo kebebertab Kitale lakini tunenin kobun kebebertab olimbo Nairobi County mi locked mi chonjo mi in kongoi Emmanuel Serem ako member nebo Kalenjin Global Chat. Kongoi Dan Chirchir tunenin kobun kebebertab Kapseret eng county nebo Uasin Gishu ako chichi ko technician nebo nechobe electricity stimet na kikocham kemwochini biikchok kelechini meche koyai kosishek technical courses komi chichi kekure Dan Chirchir koboisienyi. Mi chi nekekure Santos Brian kosubech kobun kebebertab Melbourne Australia. Kongoi Santos Brian follower nenyon isubech eng kebeberwek. Mi chi nekekure Langat Dennis kale following from Nairobi Kenya. Kongoi biikab Nairobi Kenya. Mi chi nekekure Chapet Koech following you from Tulwet Keses olimbo area. Kongoi kakoratet kikere biik chemi Kenya kimi biikab America angot Grace angot Tarko kamang'u ale masi kobwa kosubech followers chechok angot Pastor Reverend Kirori komi kebebertanyin bo emetab America komi tune isubechini Dennis Kirwa following from Melbourne Australia. Kongoi Dennis Kirwa kobun kebebertab Melbourne Australia ak biikab Melbourne akere tomi tune komi lok biikab Melbourne makolos ketau tetutiet nebo betutab rani tikemwoe pole Balozi Bitarono iye korom akere kokorabakta kokwa president nebo emetab Tanzania komwochini biikab Tanzania pole amu koek biko kabisa eng emetab Tanzania. Komi tugun cha me expecteni chito komakomi chi neibwoti kele tos wa boyondoni kekure John Pombe Magufuli kingoit miondab corona kokoromit Magufuli kikikoi corona testing kits ipkoibwa kotestene ketik kotestene baibai kotestene ne koko kimwochini pole emetab Tanzania kingen kele Vice President nebo Tanzania ne notok kuyo wendi kotekani ofa koeku the first female president eng kebebertab East Africa. So kimaktini kilechini pole Bildadi Kiprotich kale following from Adelaide, South Australia. Kongoi Bildadi Kiprotich mi lock mi tune mi jine kele Angela Maridian. Kongoi Angela mi jine kekure Marcela Chepto kosubei live kala I like the show I channel following from Olbutanet ko kebeberta nebo Ndubeneti ole kineti baba nebo Janet eng kebeberta nebo Nandi County. Mi chi nekekure Violet Mumbi kale tuning. Kongoi Mumbi, asante sana
kufuatilia show ya Nixon mi jine kekure kongoi akere biik chekakotakan mi biik chekakotach choronokkwak eng kebeberwek cheterchin olaikan koshian show nebo betutab rani amu ng'alek cheking'olole ko ng'alek cheechen. Kongoi biik tugul chemi kebeberwek cheterchin kong'ete biikab Canada, angot Menjo, angot Matelong, angot chorwenyo John Guto komi kebeberta olimbo Vancouver, Canada. Kongoi John Guto komabun ki age tugul eng kebebertab Canada. Kongoi Dan Ng'eny kobun kebebertab olimbo Mexico. Kongoi kora mwalimu Eric Arap Maraba komi kebeberta nimbo Hungary nekale mi total lockdown for almost 3 to 4 days eng kebeberta nimbo Hungary akosube chini kwa chini eng kebeberwek tugul. Kongoi chi nekikure Kipwambok kosube kobun kebebertab olimbo Sydney, Australia. Akot Millicent Chepwambok Cherop kosube chini kwa chini ak Swas Damu komi kebebertab olimbo Sydney, Australia. Kongoi Alfred Arab Sajin chito mtandao komi kebebertab olimbo Western Australia. Kongoi chi nekikure Generali Gerald Bitok kobun kebeberta nimbo Nairobi. Ameche kityo arecognizen kandoik chok tugul kename Stephen kobun kebebertab olimbo Kitwek Association Western Australia. Akebe akoi emetab Balozi kirecogniseni President Eric Ebeney akerecogniseni kora Rubani Arap Chepkwony kobun kebeberta nebo emetab Kenya. Karibu Balozi Peter Rono. Kongoi kuye kemwa Hosea ko kiketach noto president nebo kotab ka President Eric Ebeney aketach president nebo Kitwek. Kigeni eng betusiek chemi tai ketach president nebo kotab ka noto ko Rubani eng betusiek chemite tai. Ko kuye kakimwa ketesetai kechenge bikyok asikobit kenai kele oye kiyoe ne akechergei ketesetai. Ko kongoi ngakwek tugul chekakosubech eng tokwek cheomi ko kibendi ketou program nenyonet. Kongoi engineer nekiboisie tugul noto ko engineer Janet komi kebeberta nin sikotoretech eng ng'alekab technology aketesetai kora eng chirset eng ng'alechuto chu. Ko kongoi kora Hosea eng boroindo noto kiibe sikobit keng'alal tugul ak kinetkei. Ko eng betutab rani ketokchinigei kebeberta nebo Kenya koking'etie kuye kakimwa anan koking'etie kebeberta nebo Pakistan ole kokitindoi daktari notok Dr. Bitok notok ko High Commissioner eng kebebertab Pakistan. Korani ketokchinigei kebeberta nebo Bomet eng limbo Kenya, county nebo Bomet eng Gatonyo kobitune kebebertab Nairobi lakini ko Bomet komeche sikomwoiwech kole ano ole bunu eng olimbo Bomet. Ko chepkametinyo nekitinye betutab rani kekure inendet Dorcas Chelangat ne kokinyorchi anan bunu county nebo Bomet. Ko kimeche kityo kesom betonyo kokatech imeche ikat bororietab Kalenjin biik cheisubech ak ikat asikobit ketestai Chelangat. Kongoi Hosea, kongoi Janet, kongoi Mr. Rono en nafas en betutab rani. Akotok tugul cheisubech ak ale welcome to the show asiketoretkei biikab Kalenjin ketege ak kebeta. Kongoi nye Chelangat kobun kebeberta notok bo Bomet. Kaokas tugenyi Dorcas Chelangat kobun kebeberta Bomet anan kikisikyin olimbo Bomet. Ko kongoi ko kebendi ketesetai kou kila kemeche keker kele county nito bo Bomet kenyorchine county nebo Bomet. Ko eng chikilenyu nekachikil ko kanyoru ale Bomet anan county nebo Bomet ko area nenyinet ko 1630 kilometer square noto ko kergei ak 629.3 square miles. Tinye population ne negit olimbo 875,689 abwoti alongno tokchingei milionit biikab Bomet. Bomet ini kotindoi chakimwoe kelen county assembly kotindoi members 25 tindoi 5 constituencies. Bomet ko eng ng'alekab economic activities kenyorchin chaik, kenyorchin coffee, kenyorchin ng'alekab horticulture, ng'alekab kebai tuga. Mi kora kito nekanyoru nebo komonut eng kebebertab Bomet, viasik, mi viasiat nekenyoru nengemeche kechop chips ing chekiburuchi komiten Bomet nekeburuke
sikobit kenyor ladder ne kararan. So biikab Bomet meche kokasegei notok ako tresian ng'olyondonito bo piasik chotok anan piasiandani kinyorchin kebeberatak. Mwaat kele Bomet ing 2007 kokindo primaries 479 kotindo secondaries 96. Tourism eng kebebertab Bomet komwoe kityo kole iye oret kityo nekibune sikoba olimbo Masai Mara, tindo ng'alekab traditional ornament eng kebeberatak ak culture nekim anan nemokoryo mising rich culture eng kebeberatak. Bomet kotindoi artists, tienik chechang chebo emetab Kenya anan kalenjin kobunu kebebertab Bomet. Meche konai ole chito nekitun okot yawe Bomet Chelangat ko awe kingomi Bomet ale ameche acheng ole kibunu Kipchamba. Kipchamba ko kikisikyin kebeberta noto bo Bomet. Nekit akure ane ale father of music ko kikisikyin Bomet ak tienik chechang gospel artist kenyorchin kebeberatak nebo Bomet. Bomet kora ko very special nekinyor governor ne kwondo netai eng bororietab Kalenjin nekikosirto noto ko Dr. Lois Laboso ko kibunu kebebertab Bomet. So chang tuguk chekororon chekikosegei akobo Bomet. Ameche obwat piasik chotok kinyorchin kebebertab Bomet. Ko kebendi ketou eng tetutiet nebo betutab rani ko kongoi kakekas akobo Bomet, kakenyoru chepkametinyo notok Dorcas Chelangat. Kimeche keteb anyun Chelangat kele kikisikyin kokwet ngiro eng olindo bo Bomet, kakekas kele bunu Bomet, isoman primary ano atya iwe secondary ano anan kokimanda anan kingetu eng Bomet Chelangat. Okay, Mr. Rono, kikisikunon Bomet County, Bomet Central Constituency, kokwet nekibare Ndarawet. The village itself kekuren Kaptororgo. So I'm the 7th one in log sisit en konyo. Kiawe sukulit nekikuren Mongindo Primary School from nursery to class 8. Ak yeityo qualify awo secondary nekikuren Moishongiroi Girls nemi Chebalungu constituency within Bomet County Mamandi. So maimanda nyeng Bomet, so kitebe Bomet, this is a Bomet product. Ngengololi. Wasitaki manda lakini maamuch amanda kiamache Starehe Girls lakini kiatebe Bomet County. Kongoi Chelangat. So ngiyan kityo kele this is a Bomet product. So kemangune Bomet koit somane primary, isomane nursery, isoman iit yolotok ak iwe secondary Bomet. So kingiatar secondary Bomet itokchigei ano ako ngot ngomukokse imwoiwech ile kiisir imite Moishongiroi Girls atya korum ne Chelangat. Moishongiroi Girls ko sukulit ne kararan. It's a provision school. Mongen kekuren ne kasari. That was our time. So kiasich privilege akosir osich B+. After yono anyon University of Nairobi for my degree. Ko isomanjine eng University of Nairobi Chelangat amu kenyo kaito koswas nguno amu kakimeche Nairobi ko ingele tukche tugul chu saet amuguleldangung tuguk cheimwoe kimeche Starehe Girls anan Starehe lakini kokelun nguno nyeisir kora inyo Nairobi. So University of Nairobi komi Nairobi. So kemong'u as eng Bomet nyeinyo Nairobi kisomanjine eng University of Nairobi. So in my high school kiatinye passion nebo humanitarian work. Ako kinole kora akase takiyai tuguk chebo economy. So I find a course nekibare Bachelor of Arts in Economics and Sociology. So kiai double major. Kongoi. Ko iyai abwati ale noto ko course nebo kenyisiek 4 sanan mongen eng University of Nairobi. Angyetar University of Nairobi atya imwoiwech Chelangat tos kiroisi
bandangung eng iwendi sukul, I mean, was it kitinye kemwa ile you are the 7th born in 8, kiroisi banda eng ngalekab school anan kiune bandangung eng ngalekab school fees ak tukyo tugul cho? Okay, malelen kiui missing, malelen kora kiroisi amun my dad ko is a mechanic lakini retire at some point akoi ka farm. So as a farmer ko miten fluctuate ni production chebo farm. So season nemi komie anan nemi komie besho kana kele sor school fees inga. So kimako uisoiti ako kimako rahisi kora. Ako kit nekitoretech sukul nyon ko kiya school nekimi equality. So kinot ngometinye kit na missing kometogu amun kikisire tuguk che uniform ngele shopping ko cheu chu koibe chitugul chekerge. So yoton ele kimotogune ngele mi chi nekaikai mabuket anan mi chi nemi ngweny mabuket. In terms of school fees ko because of farming ko kikochut my mama kibare Kenya Women Finance Trust. So kitam koba koibe loan in advance sikolipan company nito nebo Kenya Women. Ko kongoi nye Chelangat, ko abwati ale kinyewe university ko mi ngalekab loan, abwati mara kisom loan anan yukoiwe university komi cho kebendi help loan anan kikure ne, ko abwati ale nekit chotok, ako kaimwa ile kibisomanji economics, I'm an economist as well. Ko kongoi eng kosit nekararan nekiibangen ale engineer ang yo ko kisomanji ne engineer osea komi ngalekab mangen ale mine. Ko kongoi ko kaitar university ing kenyisiek chokuk 4 ngo kisom loan, kirup ne after university, so kiingetu Nairobi inyoru kasi anan kiyai ne? What did you do after university? Na interruptani kidogo ketinde butiengung. Kateb ole kingetar university ing yo, ko abwati ale kakemwoiwech anan meche simwoiwech ile kisom loan siwe university, kirup ne after university, kiyai ne kakaitar university, kinyoru kasi immediately anan kitamakan anan kiyai ne? So kinochutu university kasartanyon ko kikitebie 2 years. So kikiapply ni help loan. Ako kasaran ko kichutu kibendi direct to school fees che kibendi. So ikasoni nye? Ako sindestai. Yes. Ketebis akobo kinatar sukul? Woi. Kinatar sukul first namwon majani in university kidogo. So first year ko kiami learning environment nebo Nairobi amun I was a Bomet guy. And then second year chuta en ele kikimenye ko kimi library nekibo Kianda Foundation, kibore Fanusi Study Center. So kiba kesomani en yoton ko kimi some programs che kikinetech how to cook, kikinetech kora about business skills. So at some point I volunteer in yoton I community work ko kikinetech chepyosok chebo kibare Kiamba how to keep records in biashara chemengech. And then in my third year kemenyok chepkokoek alak oeng chekitam koyoe biashara. So konetan biashara kidogo nebo kitam koibe samosa kobo tuck shops. Kotinye tuck shops ko shops chomengech kolen within campus che supply students foodstuffs ak snacks. Aya, kinetan kora chepkokoechu koleon ele kiregisterndoi company a limited company, a business name. So ko kiaboisie that opportunity anetengei
ayai biashara kidogo kidogo en Ko college. Chelangat kemwa ile kikiyai biashara, ki biashara nebo ne kele nekibo in mandasi anan kele kibo samosa. Kyoibe ano kinyokochop samosa ibioldochi ng'o? Iibe koba ano? Yes, en college ninyon ko ki free sitimet. So kikitekeni advantage of that. So en fanusi ni college kiya volunteering ko kikinetech cooking skills. So part of cooking skills che kianetkei ko kechop samosa, kechop chapati. So ko kingonyo koborwon tele design business opportunity ateken up akane. So ko kiachope samosa ni keboisien stimetab college amun ki free stimet kikiboisien kekukeni. So kikikukeni en rumit ak keibe koba shops chukano. And we used to make good money. Kongoi ameche awo kebeberta nebo Australia so kotepsenen Hosea akine eng kebebera koteb maybe tebutik somok asikikochi boroindo kora Janet engineer ketesetai kounito. Ko Hosea aikas chichi ni kakotoi biashara komi sukul, mongen ale balancing nebo sukul ak nebo biashara mara korur mong'alet. Ingele ngochang'a rabinik chekabwa orit koite kong'et ngoba ng'weny grades. Meche site imwoiwech ile ara kikiben grades anan kinyorur mung'aret komach koba ng'weny grades, mongen ko site imwoiwech eng tai yo. Hosea. Kongoi Balozi Bitarono, kongoi Chelangat kobun county nebo Bomet, kongoi eng safaring'ung kekere kele safaring'ung kokisitau kora asoling imi kebeberta nebo university. So tebutiet nomeche ateben kityo kokemwa ile kiregistan kampunit imi university. So kampunini kokemwa ile unlimited company. So kicham kone neidileni anan kampunini kokitoretingei ne Chelangat. Ketino Hosea pole. Kemwa ile kiregistan kampuning'ung imi Nairobi. So kampunini ko kicham opereten ini anan kibo biashara neitorchingei ne anan tos kibo mandasi chukai. Kongoi. Sasa kingoborwon loochu ile oret nekimuche keregistanda kampunit kebe akoi kiakeyat Huduma Center kasara. So abateben Huduma Center ale amuche ayat oinon amun kimotinye rabisiek chechang ayat nekibore a business name. It only cost you 1,000 keyat noton. So business name limited kityo tuguk chemuche iyai amun kampunit nekiten. Memuche iyai tuguk cheu construction, memuche iyai tuguk cheu building. Kit nemuche iyai ko tuguk cheu supplies ak maybe yaten duket nemakioldo tuguk che complicated. Kongoi kabwatutieno ingen ile chang kijanaek anan neranik chemengechen komi university komebwoti angot kole kiyote kampunit. Neu angot ane ko kwanoe ng'alechotok bo keyat kampunit ami emetab Australia. So kakinyorchin kora imi county nebo Nairobi county. Iyoe ne sahi eng county nebo Nairobi? Asante sana. At the moment, senior property manager and a relationship manager en company nekikuren Optiven Group. Company ni ko company ne number 1 company in Eastern Central Africa en ng'alekab real estate. Kasinyon ko kitoreti wa Kenya kecheng'yi atebet. We help to settle Kenyans of whatever level. Ngoi mwananchi tam kekuren Wanjiku en kutinyon. Ngoi Wanjiku, ngoi mi kwenet akoi ngoi mi barak. Wanjiku eng kutinyo kekure Cherop. So Cherop ko Wanjiku. Kongoi kele kemwa iman ile you are senior property manager. So sieku senior property manager king'et betut agenge akiwe kele nye koi graduate in University of Nairobi. Kekonin that position and how did you end up company ni the best company in East Africa to be that position? Kongoi Hosea. So kinatar sukul amun kianai ng'alekab rabinik kidogo en college kotiengei mung'arani kioyoe. Ale nacheng ng'alechu bo supply kidogo. Ko kit netocheng'e ko mabit kwa en oret ne rahisi.
So korone rabinik chekiasaven tuten abayai farming in former Mau Forest. Aga yeityo noyoe farming awekse asomen amun then kokiale nawe gaa kidogo kimotinye a place notepen en Nairobi. So ayae farming akobosome mung'aret. So tun koityon betut agenge asich nebo supply nekibo 80,000 nebo stationery in 2016 kobegunote. Akoteseta ak mung'arani kobo mbar. So ayai noton akelipanan kwa urahisi. 2017 asom kora. So kokinosom asich kora age. Uon kibo 120 around 120,000. Aya, kopit any ng'alekab siasa. So Jelangat ano pole kama metatilin kisome ano ole kibisome kibarwaini anan isaplan bis Kiasome kiaweke Bomet amun kinatar sukul ko kimotinye atebet immediately en Nairobi. So kiweksei Bomet County bisome. Abosome en Bomet ak awe abayai ng'alekab mbar kidogo. So 2017 kopit ng'alekab siasa. Hapo sasa kouit kidogo amun siasa komitu bitu kakofocusen biik ak elections. Mekefocusen yon ng'alek keker ngunon the financial year. Akere ole kakouit sobet. So ale nawek back Nairobi amun kiongen at least kiongen places in Nairobi. So aweke Nairobi abara ko kiachenge then any opportunities chomuche alian ile amuche asigen rabisiek ako naturally I'm an entrepreneur. So kiachenge ale ano ile tot ayai kii ne tot kokonon rabisiek chemayach. Achenge ayai research nenyun aker ale real estate ko a place nemuche koitan ele kiamoche awo kwa urahisi. Osea pole katilin kutingyo amameche achum kunotok kemwa Chelangat ile kibibotisie eng Mau kikol ne ingele nguno ngile kabibotisie ko kabiyai ikol ne ako bo ng'o mbaret ne kabibat eng forest. Sasa Mr. Rono forest ko kimi biik chekiakoba komeny yotok ako kikombwondoi mbarenik. So kianam rabinik tuten chekikosaven koyob mung'arani kobo samosa en college akabakombanen mbaret akaal keswek akamin chebo biasin. Kongoi, so kakiyai mung'arani ng'ung ne mandasi kot koit isaven chepkondok. Kikisiche 500 en betut. Kongoi isaven. Kotestai Osea konotok kityo nekomeche amu ya tugul kotokomining chito kabunu university akobwat kole meche kotokchigei mung'aret kwo kole ngo forest ibing'ololchi biik ikombwan. Mongen ale ng'o nekiribun bandekuk anan biasikuk anan kibitebe Mau inotok anan kisir chito neribun tukchu tugul chukuk chekabitou. Kitemishe my brother en Mau lakini kokimakomenye akine olot. So ko kiine nekialechini muta. So kiawendi akaweksei kimakomi ole kiateben amun loo ne amun some kilometers kong'eten kaa. So kiawendi betut kityo nekabominse kotor awek. Abur mara 2 weeks aweke kora basoi ole kokoiton. Kongoi. So Osea testai eng yo kakonyo Chelangat nao kakowek Nairobi kotar ng'alekab biasinik eng olimbo Mau akonyo Nairobi. Testai Osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi Chelangat, kongoi kora engineer nemi yo. Amite kora kongoi biik chekakomong biik ko streameni chekakofilen motivated angot Peter Otende, kongoi Peter, kongoi chi nekikure Arap Nicholas kale following live mi chi nekekure Ezekiel Chage kale watching you live from Doha, Qatar. Kale agere my colleague anan agere my colleague salamia my neighbor Janet, kongoi Janet kanyor kakatyoshek kun kebebertab Doha. Eda Mutai kale watching great inspiration kale forward ever. Faith Ari kale kongoi Angela Marindat agere mi biik chemi yo chetokonyige kotakan choronok kwa kotacha muta nekake nemi yung betutab rani kokakomwa kole ai kampunit neo in East Africa, kampunit nekekure Optifen. Kemwawech ile imi kampunit. So this Optifen tos imutet ile dilenen ne amu kemwa ile dilenen ng'alekab real estate
tos real estate inege anan mi kiage ne dilene this Optiven agimwawech kora, how did you end up ingiani Optiven? So Optiven kibare koron optimizing ventures. So Optiven ko kampunit neo nedilene ngalekab property. Lakini tinye subsidiary company, kibare sister companies. So sister companies ichu ketinye hospitality, nekikuren GMC, kitinye construction company, kibare Optiven Homes, kitinye Optiven Foundation, ak ketinye Optiven Real Estate. So ane ami kebeberta nebo real estate. Ako real estate ko company ni ko existen koron in the market for over 21 years. Settling Kenyans. So kiketoret over 15,000 Kenyans kesettle. Ako company ni ko kiko focusen on nurturing relationships ako maken sure kole kawoken journey of individual person kot kosich a place nekuren kaa. So kiketoret biik chechang komanda from renting kot kosich chito a place ne imuche kotekyi family konyin anan imuche kosettle family nenyin. Ko Hosea, pole Hosea, kotomo iteb the next question ko kameche kityo asomin Chelangat. Tomo imwoiwech kemong'ung viasik, kaimong'ung viasik eng olimbo in forest nyinyo Nairobi ak nimi kampunitab Optiven. Ameche imwoiwech ile kinyorundo ano boisioni amu kemete viasik ko kiaplayan kingen chi anan kiyai application kityo. How did you find out about this company and how did you get into the company? Kongoi missing. So kinaker ole kawit kasit eng ng'alek alak chukobo kitotesetai temisiet kidogo akoyoe chukobo supply, ko kingouit chukobo supply due to politics anyon back to Nairobi. Ko kinanyo Nairobi ko nekalen kitocheng opportunities anon tos ano elemiten ng'alekab kozam an entrepreneur kecheng ole ano ele tot asigen rabisiek as an entrepreneur kou ele angende at my pace. So ko encouragena chito agenge nekikuren Nicholas Bett koleon jaribuna real estate. Ko maiku akane hesitant, anam looking around opportunities. So kimongen chi anyun kampunit nebo Optiven ana kimokose chi, kiawe kityo online aswe ko kimi an opportunity apply. Ko kinaaployeni kasaraton ko kiaaployeni as a sales executive. Awe interview, keyoiwon interview ak kekuron kasit. Tom kai akoskong batiet any. So kitaune inye ng'weny yoto tomo siteimwoiwech bandang'ung ibit olin amu iboru kele kiwe ikas kityo ile kimi apply kekurin interview biyai. Ako kateimite hustling kai kemi hustling eng katikati ukoi ile matokoek forest olin matokoek Bomet koit siasa komawoken Bomet ipasuan iwe Nairobi ipi apply koinyo Optiven. Hosea testai kong'etegei. Chelangat kongoi safarit netinye inspirational journey ak biik tugul cheisubech mtandao nebo Facebook ameche olaikan oshean interview nebo betutab rani. Itinye kelchin eng betutab rani amu keng'ololi ng'alek chemuch ale imong'un bichep Optiven ngot kotirendoni kot amu ole bekchin chepkondok chebo biik chechang ko ng'alekab rental. Tebutiet notebe neisubigei ak nekakakomwa Balozi ko kindo kainyoru kasi tos kiek relevant your experience amu ngalen our experience chekuk ko kikole viasik, kimi saploni, so kiek added advantage ilandani this position anan kiek what was tos imutet a little bit ile tos ne chekikere Optiven anan kiro ne nginyetet sikokonin this position ako tos kyoata chekyoaploni kasi notok eng wakati nekichenge boisiet. Kongoi missing. So kampunit nebo Optiven akuren kampunit nekikoek established ako unequal employer.
maker any kole kiakole piasinik anan kialyonen, kiker kole atinye passion atoret biik amu motivation nenyunet ko atoret chito at the end of the day aker ale kemaken a decision, kor katoretin imaken a decision iinvesten anan imaken a decision ichenge isich a family home, that is my motivation ngobeku betut. So ko amang'u ale kit nekichenge kampunit kasarap kiker kityo kole atinye passion ako leon nangekonin ityem. Kongoi. So kemwa ng'olyot nekaiku interested, ingen ile chang biik cheisubech Mia Solaek chemuch kobo Bomet, Kericho, olimbo Nandi, olimbo Markwe. Kemwa ile Optiven ko an equal employer. Ngimwa ile equal employer komaanishani ne? Nole equal employer komabakuani cholelen ingen ng'o sikosomunchi anan tos itinye qualified en barak yon, hapana. Optiven ko kampunit kityo ta kakoker kole itinye a talent kokonin an opportunity I grow in your career. Ako yekainyon kora ko buildenin ako nacharenin koker kole ke growen ele moche kityo iyochi kasit ngobeku betut iwendi kokeiu noton. So ot biik chechang chekikoboisiechi kampunit niton ko kikoboisiechi ako ngomondoi chito komekou kingonyone. Ko Osea kongoi nye Chelangat ko kongoi ketesetai kouni ko katito atebe anan atebe ale mising Chelangat ko nginyoru ku Osea ini anan ko maybe engineer anan ko acheket chekimite diaspora chechang ngole ngot komi chito Bomet kwa mfano nekakong'et ne interested ak ng'alekab kwal anan konen kot eng Optiven ko nyorchin ano mbaret ngot iwatate process anyorchin ano mbaret akwanyun achek chechang chekimi diaspora ko kikong'et bichu kikeam biik nemakimwochin chi chang stories chendakimwoe kekwong'e amu ngap kong'et chito koyokyi chepkondok tilia nenyi anan ko chorwa nenyi chito nekengen amu maimuch konyo gaa kosubkei ak amuneisiek chechang ko kikeam biik chechang kotko kikonerekso biik kole maketrustani chi kikosirgei ak chetupcho inyorchini ano mbaret ak itoretoitoi ano chito neu Osea anan ko engineer anan ko chito nekoyoe kasi inyorchini ano mbaret atya imwoiwech ile tos kampunit neng'wong kibagenge neng'wonget kotoreti chito ing financing payment plan ak tugun cheu cho Chelangat. Aya kongoi. Nawe kidogo awalchi Osea kit nekokateb nebo relevancy and skills. Ane ko kiayai Bachelor of Arts, Economics ak Sociology. Lakini en yu ko kianyon kasitab Department of Sales and Market. So, kinosich opportunity amun kasari en Kenya ko mekomi kasisiek o imuch komesich kasit immediately nebo kit nekiisomonchi. So aleini kityo chito age tugul mat koik stuck en kit nekiisomonchi. Be flexible amun ane maayai anything nebo sales, kimatinye ot any experience lakini passion nekikodriven in this industry. Aya, en ng'alekab amisiet nekikiam biik iman any, I acknowledge that. Ako I'm sorry. En chito age tugul nekikobun that experience. It's an unfortunate experience. So, koron, amache aleji chi tugul nebo kutit. Yon imache ial a property, komi basic things cheyoche iyai. For example, matinonyo ak alenjin Mr. Rono mi mbaret nemi yu ne very prime. Ak alen anan kot imuche kingenge. So alenjin mi mbaret nemi lipanwan sibakechoboten baadaye. I think yondon ilotam aker ale kikoyai biik koba koluse rabinik chechang. So koron yon imache ial property iyai kit nekibore background history ak due diligence, basic information. Tinye bongo baran teben ot neighbors, imuche isich such information from neighbors. Kemwou kele bongo baran, mi disputes, aya. Teb kot kotinye baranon koron title.
Kot ko matinye title iteb amune amun mbarenik chechang kot komi ng'alekab succession issues. Mr. Rono. Woi. Akasin testai. Yes, mi ng'alekab succession. So, yeah, background search ak kibare due diligence. Mangole chito mi property, iwe emotional ak iwe iroi mabuket ak inemu rabinik ak otaren tau. So, first thing iyai search koron inai ile mbarani komi iman, inai kot komi mbaret koron. Nebo oeng kotinye documents. Nebo somok mbarani ko nikolen itebe ile miano location. Aya. Iyokten kotimi diaspora konye Mr. Rono, iyogu chito koba ko verify ngot komi mbaret iman nekimwoun kele miten. Ak iwe Ministry of Lands police ko kike facilitate ngoik very easy. So imuche ikoi lawyer, itebe mbaret nekioldeun kekonin copy of title, ibe ikoi lawyer ngung koba koyongi nekibare search. Keso kot komi iman kot ko valid, kot komi register. So, en echek en komunitab Optiven, all properties chekitinye koron, kotinye titles. Nebo oeng, ko that is already title nebo florit age tugul. So, echek kele ayuchi chango plan ak keyochi value additions. Value additions ko kindeun beek, kichobun barabara amun anan ial mbaret nemomi ot barabara. Nebelen ineiba koron ibutu kiten achu sigengeyo. Kindeun stimet ak kindeun some properties so chekitinye kotinye street lighting. So properties chechok kotinye categories. Mi chebo commercial, miten chebo immediate settlement, ako mi chebo speculation. Speculation ko chon ilelen tako gainen value sikoron oboisie. Testai. So koron Osea keboru abwoti ale kakeborwech pichainik chekobo kibagenge anan kampunit nito teleljin anan ne director inendet Chelangat ko ngoto kekere eng screen ko notok ko kampunit notok boisiechin ako cho kekere ko korik chetechei ak barabarosiek koret nekikechop eng kebebertab Nairobi. Testai Chelangat. So arorun akobo tuguk chekiyoe kampunit ninyo. Kolen kiale mbaret Kojang amun kot kechop moja komakitoreti. So kiale Kojang Kovlan 100 acres, 50 acres, akoi 200 acres. Ak keyochi mbarenik chuto transformation. You want to make it easy for chito nemoche kotech family home anan ko komout koyai investment. Sikor kewe yoton ko ibe itech kityo kono nengung of your desired structure. So en property no kakiboru kobo ile kibare Kitengela. Ako echek komi program nekironi kibare Going Green. Going Green keboisien it's a campaign nebo keboisien tuguk che environment friendly. Keboisien biodigester. Ichob roof nemuche iavesten beek chetililen chemuche iye ot komie. Kemin ketik chechang sikoobserven for air circulation. Amun there is a lot of pollution currently. Aga global warming.
So company niton nebo Optiven ko kikomaken easy even for biik chitugul from Wanjiku anan ko kele kikuren Cherop. From Cherop to chito netinye nekamakoyam mabukit. Ko in short Chelangat koboru kele koiseven chito no koteto kong'ete anan osea nekoteto kolen osea komeche bacheng mbar nemite tulwom ng'etuny bunu tulwom ng'etuny anan ko bunu Moi University olin nemengen kole miono neng'wong otinye titles neng'wong'et ko kikeyai kiy age tugul so itoreti chito nelo eng nyumnyumindo kwal plotit anan kaial plotit ne kaial atya anyun kakateb eng yo ale ara yekaal plotit neng'ung nekemwoe eng Kitengela akameche atech akami sang oli ak kotos okoitoi financing akokonu payment plan ngot ko interested anan ko interested engineer anan ko osea ak chi age tugul nekosech Chelangat kekas tebutienyu Chelangat mongen kot kekosyindosi mongen kot ikoso osea mongen kot kokase Chelangat Woi testai anyun kekas tebutiet nekatebenin Kakas tebutiet ikoson back. Woi akosin testai Akosin. So, nikolenen properties ichuchoket tugul ko kikeyochi akosin. Okoson? ya testai Kakas tebutiengung. So, kolenjinen properties ichuchok tugul ko kikeyoun kinyumnyumun kasit amun kokechobun tinye koron title ako yon imoche ial mbaret kibure akediscuss neng'ung kotian imoche tos eleune amun kitinye varieties of properties ako chemite chesuiteni needs chebo chitugul amun our target group ko biik che middle class. So kitinye titles each and every plot kotinye title inyi. Kit nerube ko kikonin copy of the title ibeyai search. So yon keiku satisfied ilenjon any ngunon amoche aal mbarani. Ko kikepartneren ak so many banks, Equity, KCB to make easy for our customers to access finance. So negotiate interest rates. So what we do, amun properties chechok mostly kelipani for 2 years, ko bank kokonin note 5 to 10 years. So kokararan ngunon ke facilitatenun kokonin loan si lipan bank polepole. Now, mongo kotoka wale tebutietab financing en yono. yes Ko bank kokonin note 5 to 10 years. So kokararan ngunon ke Pole agere uyo tinye challenge nebo muswoknotet Chelangat ameche kityo agere tinye challenge nebo muswoknotet ngarecognizen biik cheisubech eng kebeberta ni cheisubech kongoi eng biik mi chi nebunu nekateb kale tebunenech Chelangat kikure Masi kobun kebeberta nimbo olimbo Nandi County kale ketebe kale kindly ask this question on my behalf. What is our take on the raising of fake real estate projects that have costed Kenyans money where developers do not inform their customers that they have loans, hence losing property? So, Masi, a lot of real estates and real developers. na interrupten kidogo. Yes. Ikaseje. Inyorwech komye.
Chelangat makikasin komie so imuchi sign out siweke. Pole, agere tinye challenge nebo ng'alekab technology, ng'alekab muswoknotet. Kongoi biik chetukosubech eng kebeberwek cheisubech. Agere mwalimu arap Makale following powerful information. Kongoi mwalimu kobun kebeberta nimbo Hungary ak biik tugul cheisubech eng kebeberwek tugul chemi emetab Australia, chemi emetab Kenya king'olole ra ng'alekab real estate, ng'alekab keal konorwet neribegei. Mutai kakoba betusiek amu ingen ngap kimi emotinwek ingen ile ngubut neitinye ra ko eng kenyisiek 10 korektoi ngubut ko kampunit ne Optiven kole kakekaste komwawech Chelangat ko kampunit agenge netoreti biik eng emetab Kenya kwolchigei mbaret. Ameche biikab agere chi nekure Nicholas Rob, kongoi Nicholas Rob, kale payment plan ko flexible, mi lipanet nebo installment up to 24 months. Uyo akamwa chicho kekure kale une in terms of payment plans, kale tos tinye ng'alekab installment. Dickson Rotich, kongoi Dickson ko Rotich isubech mi chi nekekure Karanja Maria Tunin, kongoi biik tugul kotuneni in eng kebeberwek tugul cheterchin. Chopchingei toon yo sikowek kosubkei ak ng'alekab muswoknotet, kosubkei ak ng'alekab technology, kochopchingei sikowek. Sirwech ile tos ne neimeche inai akobo ng'alekab real estate, ne neimeche inai kobun tawat. Kongoi Dan Kandie, agere isubechini kwachini ak biik chekakosir tebutik kale for Optiven the company has been existing for 21 years and still growing. So far we have not had any customer with complaints of the company disappearing with their money. We have a number of kale chichi bauriani ni ko customer nebo kebebertab Optiven, mwae inendet kale tom kenyoru issues kosubkei ak kampunit ne Optiven Property Limited. Kosub kale kongoi biik chetikotunenin. Chopchingei toon yo sikowek Balozi Peter Rono. Kongoi kameche kora yewek Chelangat ketebe iskeleji ngemwa nguno kele payment plan ko nekit kemoke chito siling ata sikwal plotit, like how much does it cost, ako ngot ko chito neu Hosea anan ngot kwae kasi chito no kotokotou sobet eng Nairobi ak kwae boisiet amu kale biik kawaida. Ko Chelangat mangen ngot ikasech nguno ko kongoi. I'm sorry for that. No, kongoi kingen ng'alekab muswoknotet. Chelangat kakoteb biik tebutik eng yo, abwoti ale kimache kora keteb kele amu kikochang'a kibagengeisiek chang companies anan chemi ola tugul, nyone kampunit nyokole kiyoe kinoe ne kaimwa ile kiotebi 21 ako uni kakokon chito baornatet kole kiawe ako tomo akaschi ki ne ak kampuning'wong. Imwoe ne akobo kampunini ako who are your biggest customers? Tos mi biikab kutit cheole korik eng Nairobi anan meng'isie akotebe olin ak amune mongen ale tia who are your biggest customers? Ako tos mite biikab kutit chekikoinvesten anan chekitoret eng Nairobi? Maybe mara mengen, ko ngot ko mengen imwochi ilechi mitei sikobwa otia anan tia biikab kutit cheoe kasi tugul. Chelangat. Kongoi Mr. Rono. So, ni ko kamwa ale yon imache chito ial property ko matkonyo bakolo kolenjin ain mbar nemi yu anan ko yo chi nengen kityo nekiotuyechi town ak inemu rabinik en mabuget ak ibeial mbar. Kikochang'a kampunisiek ako kikometo man biik rabisiek chechang en atebet neu noniton. So, yon imache ial, iyai korong chekole kikuren background history ak iyai kit nekibore due diligence. Inai kot kotinye ot office iman kampunit niton kikodeliveran projects ata. Tuguk chemwoe cheadvertiseni ko choton iman cheniwe ground ikere. Aya, iyai title inikano sachen mpaka title iker ile mbar iman imoe ial komi komie. So, chon ko first steps chemuche iyai. So, kampunit ninyon mamoche ang'alalen chemiten oli. Echek ko kibur 21 years ketoreti Kenyans
kesettle Kenyans komyeit siku hizi ni ot internet komi reviews everywhere. Inyoru ngunon nekokobol akobo echek, inyoru something akobo Optiven. Siku hizi ni googlen kidogo kityo kile inyoru kot komi anything ne negative ako any feedback netinye chito ko echek kotam ketekeni feedback keboisien kiimproven tuguk chekiyoe en kampunit. So yon imoe ial ichenge kora for reviews. Reviews ko chito nekikwal for example kotinge chito ak komwoun journey nenyin kit neu en kampunit noton. Chon any ko yon imoche ial property ako timoe inai ile kampunit ko legitimate mi iman anan momiten. Establish kot kotinye office, establishen ile ot baka directors ko ng'o. Nai ile kikobur kampunini kenyisiek ata. Kiko-deliveren projects. Ako happy Mr. Rono Monole. En board of directors kitinye ketinye nebo kutit kibore Dr. Letin. Is the vice chancellor nebo Management University of Africa. Kitinye so directors, you know, yoche iyai background search inai ile kampunit nebo run ni biik ata kot ko one man show isibi inai ile bas. Mi ng'alek koyan yon amun kot komeken chito agenge decisions ko it's very risky. So we are very diversified. Ot en board nenyon ko mi kitinye lumindet, kitinye nekobo kutit, kitinye kokoek. So echek ko ki diversify sikomiten interest chebo amun Kenya we are a diversified country. En biik chekiketoret atinye abaibai any amwa ale chito nekisib kotech property non kokiboru Victory Card ko chito nebo kutit nebo Australia. So sikai kotech ko en amenities chekokikoi kokikonin korong security amun kitinye caretaker nesolvenin mi 24/7 ako miten security kikinde paka street light. So ninyon kometioroti ngweny niwendi kong'ung anan nimi olimbo bitonin Arap Rono komeiwei ile ngwany noite koi kinyun ko kikomeny age anan kitech age pilotit nikinyun. Pilotit komi sawa amun we are accountable as a company. Ako company nekirone ni professional. Kitinye office in Barclays Plaza, 14th and 15th floor. Full of staff. Kitinye all the departments. Kitinye baka HR. And I can tell you, he won in so many awards. He won in about best brand employer in Africa. He won in about digital excellence. So it's a company running with professionalism. Mabro ga chombo taban nolon chombo kuli. Ni blot tu ya nyonge babarun. So that's who we are. Kongoi nye Chelangat. Mongen engineer ka isup ngalechu engineer en kebeberta nebo Florida. Mongen ko ko motivated ne imuchi level aratos ko investen. Komi atindion nekitun a real thing that happened eng chito nekimi oli situn konyo kwal koret akolechi chorwenyi kotrustan chorwenyi kolechi sialwo koyok ni rabinik ako kikochang'a cases cheu chotok kuchu kemwoe director kotun kang'et nekoyokto chepkondok koyokchi chorwenyi bakulai nenyinet kolechi ni ko bakulaita koyokchi chepkondok besien nekinyone kowoike nemamwa kole anyone eng yekakoit konyor bakulai kolech basip keker anyun mbaret eng Eldoret karon. Kwoin werip kuru amu kakoimen kolechi ni karon ketuiye saa 3 kosis nin kole amwoini ne bakulai nenyu ipkoketkei chicho. Karon ndalen kokenis nin kokany bakulai kole ngoken kong'etin ipkoborwo nyekemwochi kele kakoketkei nin so kibargei chito kosupkei ak choto. Kongoi eng kampuning'ung anan kampunit neng'wong nekaimwa. Ko mongen engineer ale tebut nekaisup ng'alek chekaketepse ak information chekakokonech Chelangat. Maimwoiwech Chelangat ile kaimwoiwech kakas kityo director agenge nemite barak olin mongen ale ing'unyu directors chu kaimwa chito nemi board agenge ile diversified mongen ale ata biik cho eng level neng'ung chebo kutit omite tugul asikotestai engineer kotepsenin.
kongoi nebo kolen company nebo ma one man show kiko company ne tinye vision for empowering society economically and socially. So toreti Kenyans ak serikali by komiten vision nebo 2030 koemployen biik. So amun nguni kikoembrace koron biikab kutit Oye, Dorcas, kasit nebo real estate, biik chok komatachome kasit. So en nguni kemi biikab kutit, mi karibu mi added facts called in SPUs kibare yes. Yes. ko oye, akase in ngap komi cut off kidogo eng yo Dorcas, ngap ibetite kitikin makikas tuguk chekemwa eng yo iwalu ile oata kongotikoso. Okay. Kolenjin korabaibaitu kimi nguni kemi law komostab real estate ako mi kitinye kora karibu ang'wan. So company ne diversified. Kongoi Dorcas, kotomo akur engineer ko kakateb eng yo ale who are your biggest customers, yani tia biik tos biikab Nairobi ichegei anan biik chechang ko mi biikab kutit chekikoinvesten eng this company akateb ale ngot ko ng'ering'en amu mara ko ng'ering biik chok ngap konyokoren akot Hosea kolen mabel kot eng olimbo Moi University matin kakonyo Nairobi anan komi Chelang'at Nairobi lakini makanye koinvesten eng Nairobi kolen ibwoti olimbo gaa. Ko who are your biggest customers ak kwamune in mongen ale tia biik chebo kutit chekikoinvesten kakas agenge nebo Australia. Kongoi. Our biggest customers biik chekirasaven chechang ko kokoek ak kosobe. Mi biikab kutit karibu kitinye biik 20 and that in properties kitinye over 70 properties chekike-deliver. So ko en biik chon inoker ko biik tuten chebo kutit amun it's a small percentage. Uon takonyokoren biikab tom konyor ko in Chelang'at ameche iboisie boroindo imwochi chitab Kalenjin maana nebo koinvesten. Abwoti ale Kitengela ko nekit komi karibu Rift Valley samuin Kitengela ko yo koisir nimbo ngong nin keba olin malo Rift Valley mara konyokor chichi lakini Nairobi. Ameche imwochi chicheb Kalenjin ilechi bo maana koinvesten. Amune sikobo maana koinvesten eng Nairobi? Chelang'at. Kongoi Mr. Rono. So amache ale koron biikab kutinyon kit age tugul neyoe ko a risk. Ial teta ko a risk. Ial mbaret ko a risk. Kit age ot inde rabinik bank ko a risk. So ama encourage legit come out ako investen in ng'alekab mbaret. Number 1, mbaret ko i-maintain ko tinye less maintenance. Kani beyal ak inde komosin ak ibur komi mbareng'ung ako tesetai ko appreciaten. Ako mbaret koron ko kit nebegu ngeng'ololen Nairobi komomi mbaret kikobek. So kimi neighboring counties, kimiten Kajiado, kimiten Machakos, kimi Kiambu. So kikobek bekunote mbaret. So amole chitab Kalenjin nguni to take a step ako investen en ng'alekab mbaret amun mbaret kila betut kolonye inyi ako mbaret kora ko kila betut kobeku akine mong'etu en yoton. So kit nekiboisien en mbaret kelelen you buy and wait. Alak ikany matikany sial amun koron konyoru kora kokwo beit barak. Aya solei chitab Kalenjin konyo koinvesten en Nairobi ko number 1 ko beitab Nairobi komi barak. Wendi barak beit kila betut. So ininyoial mbaret en Nairobi ak ibakach ot kenyisiek 2 anan ko kenyisiek 3 ko kakodoublen
mbaranondos itinye en olimbo resop. Ako nguni ko kikowalak kasarun. Nakonin a small story. Kingomi babanyun in 1970s olibo Nairobi. Kokisomanen Thika, lakini kingobare tare ine somanet kowek gaa. So kasarano mang'u ale kitakomi mbaret. Kingebwa Nairobi ko kianyatamanan ale ndakikolwo babanyun mbaret kiten koto anyabirot kotab Kibatit sanamen sobet. Nguni komi any mbaret. So kakoyam nguni kwal biikab mbaret kolechin mbaret amun lagok chekisiche nguni komekosomani en resop. Bwone biik kosomandos en town. Kome expecteni lakwanon kotakowek resop. So nialchi mbaret ak ibakach korunyi en yon konyonen ot kotoreti lakwanoto koron. Mbaret kora ko among the assets chekivaluenen wealth chebo biik. So inial mbaret ko koron ni value enge ak ikerge Mr. Rono ile wany atinye anye makornatet netya. Ko mara kakotesak by 2 million. Keiku mogoriot komen. Kongoi nye Chelangat, kongoi ako noto abwati ale value for your money eng kebebertab Nairobi kosirei kebeberwek chun tugul ngimite olimbo resop, ngimi oli ko value eng chepkondok komi barak mising kokeinvesten eng Nairobi. So nakilen return on your investment komi barak double. Ko engineer kaikas mongen ko kayeku inspired ko kaikas tuguk chekakomwa Chelangat eng yu ko Chelangat sita inspire engineer maybe konyo ko investen eng Nairobi anan ko chitab California ko kale California, so kale California nemakimwachin chi ako koit engineer kosubkei ak amu kokotoi imuche kobois engineer eng ola tugul, imuche kwo online akoboisie Kenya akwoe kasi eng olimbo California kosubkei ak technology. So kong'et engineer koker kole kale California sitokomwoiwech koit komuven kwo Florida kocheng ole lalang kole mameche ole kaitit koesio ole Ohio kwo olin kole ameche ole lalang ole kergei ak California asikobit kobois amu kale California. Kaikas engineer ile Nairobi kou ole uu. So testai teb tebutik ako sikong'et Chelangat koker kole ngot komuchi koconvinsen in investen eng Nairobi. Engineer. Kongoi Balozi Rono. Kaikona challenge ne sitabwat. So ko kaimwaman ko kali kabisa California o ku Nairobi ole bekunot mbaret komakomi mbaret olinbo California. Nguno nginyoru kot ko very expensive. It's one of the most expensive cities in the world actually. Ako kora contribution ko ngalekab technology. Negit ko kergei ak New York. Ko eng ngalekab investment ang ngalekab igere chito ile ke7 ki nengung kitigin. So ager ane ale amuchi ayai kasit eng anywhere eng emoni eng oliep America. So alenchigei ngawa saseveni siling 2 siling 3 chekatata spendeni eng olinbo California. So ameche acher chitugul ale angot chito na ilenin matindoi anything you can save. Angot nde saveni siling 100 eng betut komuch iker ki nema necessary anan ki neimuchi ioptimizen. Kage ngalalwech akobo optimize ventures. So optimizen ngalekab investment, optimizen ngalekab savings cheitindoi kora. Kongoi missing Chelangat amu cherset nekaikonech ak information nekaishare. Atinye maswali a couple of questions if you may allow me. Netai ameche ataunen en inyendet, angen ale kaingalale ngalekab entrepreneurship. Ane ko an entrepreneur akine, achame ngalekab biashara kidogo eng yu ak yu. So kunguna kakomwa Osea kole a CEO nebo kampunit nekikure Donyo Mart. Ko amu achame ngalekab biashara ak achame atoreti wana biashara ak biashara ndogo abwati ale Donyo Mart kobo biik cho angot cherop actually. Ngitindoi biashara angot ndealdei sukuma ndealdei ne imuchi inyo Donyo Mart siketoretin kemaketen
So amache imwachi, tos imwachi ne entrepreneurs ak biik che ae biashara ndogo ndogo cheu inye ole kiketaunde. So amache atebene noto korok sitate. Kinamamwachi entrepreneurs ko Kakoyait in connection kidogo. Huyo mi challenge nebo ngalekab technicalities on the side. Ndemukoksei imande kitikin siweke Chelangat, ndemukoksei imande kora siweke ko mutyo Chelangat amu makasakse gas ini kole YouTube my generation matanyoru kasit ikusta ikason yeah testai. so komamwachi biik my generation, this young generation ole ikeiwe chito sukul komatiku stuck en course nekiyai, opportunities kochang so many, so yomden kit nekeker ile imuche kotoretin olon ichenge. Nebo oeng ongeiku biik che opportunities kaweke Kikasin nguni. yeah, komwoini youth kole mi opportunities chetinye serikali chekibaru YAGBO, one certificate nekonu serikali nebo youth. So yon i entrepreneur ip kasartang'ung ilanen biik choyoe mung'aret ile tos ayai ne akane sikosulda mung'arenyu. Ikun chito ne graben opportunities amun opportunities ko they are all over ako opportunities komi one mami kila. So ongeiku biik chewileni for taken opportunity ak i-graben that opportunity and be willing and flexible. Mang'u ale komaui isulda ko mau. Kongoi, atebe swali nebo aeng akabwatyi ale kakokas biik chok, especially acheket generation nekimengech grab opportunity ngiker. Angot ndekere ile eng village ni ko suppose aaldei machungwek ngobendi chitugul town iwe akibitau ialde machungwek akigrowen. Kamwawech Chelangat kole kicham kwaldo samosa akoi tun ipkokomboan imbaret, so ker ki opportunity neimuchi iyai. Nebo aeng Chelangat, kaing'alale akobo Optiven as a company. Amache imwawech growth journey neng'ung'et eng Optiven akoi bieku senior property manager. Amu kingen kele kasisiek alak ko ngejoineni imuch komakitaman ne amache, so amache itekanech through your journey akoi ieku senior property manager. Kongoi Janet, amang'u ale ikosong komie. So my journey nikolen ane am entrepreneur. Ikoso? Kikasin. Yeah. Nikole ane ko am an entrepreneur ako any opportunity nekanyoru atole alenji aswaki netot alanen out of it. So kinanyon Optiven anyoiku flexible, aiku chito neyoe kasit diligently. So ko ingen ile iniyai kasit ko maendi kasit ngot koik unrecognized. So kasit age tugul neyoe komoe loyal ak hard work. Amun mami kiy nenyone buch. So kinochutu as a sales person anyon akayai kasinyun kou ele kimoktoi eng kampunit. Ko kampunit ni akine ko taken time kiyoun training kinochorenin amun it's a all round. Kiyoin grow in all round socially, economically, you know. So ko kiateken akane that chance of growing. So ko ni growing ko mabete kot ko makerchi kole yoe kasit nemie. So sait elomi ko hard work, persistence ak discipline kora. Tos imwawech ranks kitaune sales ateiwene kotit senior property manager. Anan kiwe from sales akoi iegu property manager direct. So company ni konyo nikolenjin kinochoreni biik from the day nekenyon kekonin mentor and
mara mi mentor nenyun yono aleini asante sana. Kinamin neut from the time nekechut kampunit ak itrainen. So iniyai kazi mzuri ko kekonin promotion. Ki-revieweni your work ak keker kele koyai iman kasit nemie. Ki-promoten iwe next level nebo property, senior property manager. That is the next level. The next ko nebo relationship manager. Yes. Okay. Kongoi akabwati ale kakokas chitugul ako kakomwa ng'alekab kakomwa tuguk aeng anan somok chekaker ale bo maana ng'alekab mentorship. Ole imi ichengchi mentor sikobit ko guidenin. Atya kakomwa grabbing opportunities. Angi abwati ale working different companies, different positions, give me different things. So chitugul ngikase ngulo ngiker meche angot ngapi wendi akiker website nebo kampuning'ung akiker ile ne opportunities chemite yo chamuchi apply ak apply, you never know. So onginetkei notok ak nebo somok kakomwa ng'alekab nurturing ak skills growth. Ngokainyoru chi kasit itestai isoman. Malasima iwe inyoru degree, yani updating your skills all the time. Abwati ale kakomwawe Chelang'at kole kampunini Optiven kotoreti. Lakini melen ile lasima kokonin tukchoto kampuning'ung. It's your own responsibility iwe akichengchigei i-updaten your skills. Yani sieku relevant sinetkei simuch isome promotion. So kongoi Chelang'at. Ameche awo ng'alekab real estate nguno ak wendi atebe tuguk few questions. So ameche ng'alale ng'alekab land rates. Angen ale kwaker ain eng gazetit eng Nairobi kokokinde biik kainaik ak rates chetomo kolipanchi biik. So Optiven ko mekani sure kole mbaret nekanyoru ko kikelipan land rates anan une ng'alechato. Amu akere betushechu much ial chito mbaret nebo 3 million. Ndelen ibiro records kotindoi 6 million backdated KRA nikeibenen imbaret. So ongeku careful eng yotok ako sikomwawech kora Chelang'at akobo yotok. Nebo aeng ameche ateb ale tos ikonech approximate prices angen ale different locations. Tos imwawech approximate prices omite any other counties apart from Nairobi? Kongoi. I'll ask one more question after that. And then I will give it back. Yeah. Kongo Janet. So, ngemwa ng'alekab land rates. Land rates komi en ele miten existenen en ele miten leasehold. So, ngeng'alalen land rates en kampuninyo korong kotam kemekeni kele sure kele imbaret nekiole komatinye land rates chekikoin current previous. Okay. Huwa kakobet kidogo tutupe dakika chache. Ko oye mongen ale kalya Dorcas makikosin kokeny mongen ale kalya ko ngotikose testai. So komwa ng'alekab land rates. Land rates ko existen en imbarenik che leasehold. Ako ngele mbaret ko ki Optiven ke mekeni sure korong kele kotom kialdechi biik ko very clean imbarano. Kiko clearen nekobo mbaret koron ng'alekchik chebo rates. So ngialdechini customaek kyok kinome afresh. Mongen kotinyoru Mr. Rono? Kinyoru. Yes. So ako mbaret nekitinye ne leasehold ko mbaret agenge nemi Kiambu ako kampuninyon ko kinegotiate na county government amun it's a large piece of land 100 acres. So land rates yoche koliponi biik konyolu ko 8,000 to county government lakini kinegotiate kampuninyon to 1,000 per year in biik kyok chekikwal mbaranoto. So ng'alekab land rates ko nikolen part of due diligence cheyoche iyoe chito komeal mbaret. Iker korong kole imbarani iale ko freehold ana leasehold. Kotko leasehold ko land rates ko ki clearen previously nekobo mbarenyin. Simakor ko transferen expenses chekichechiket inyoitesenda. Aya, aki make sure kora ile imbaret neale kotinye approvals amun
kotom kwalda kampunit mbaret ko kikocheng approvals chebo house designs, chebo environment ak tugun alak. So making sure ile mbaret neole komatinye issues chombo approvals, issues chebo land rates. Making sure ile mbaret nekeal konyoitou tuguk ndenamite kot nguni manyone government amun documents chon ko processing kampunit ako yoche kokonin immediately niteb amun chon ko tuguk yoche kocheng kampunit neoldo mbaret kotomo konam koleun mbaret. Ngalekab proximity nguni ketinye properties en Kangundo Road, itinye en Kajiado, itinye en Kiambu ak itinye en Kitengela. So mbarenik kyok ko kikitil koboch an 8. An 8 ko 50 by 100. Ako beitab mbarenik chuchoket ko determineni value additions chekikeyai. Ako mbaret age tugul komi an ideology behind it. So nangalalen nebo Kitengela ak nebo Kajiado nebo commercial. So nebo Kajiado ko play video Mr. Rono ako share. Mbaranon ko kikeyochi value additions. Kikechobun barabara, iaccesseni akoi kongung bii ndeteche nguni ko. Kikindeun beek akoi pilotingung bii. Simet komi kora akoi pilotingung bii. That land kotinye children's playground. Mbaranon kotinye baka jogging track. Mr. Rono kengelangat baby round komi nabas ngung melelen ngwany toru sangarit. Itinye kibare green spaces. Green spaces ko kikibakach sikonget kikimin fruits park kemin ketik sikonget ndoyon kemoe relaxen en kot ibeiburen okot you meditate, you can pray there, you relax there. So ko mbarani ko price nenyinet determineni value additions chekikeyai ako from an 8 ko mi nguni nekioldoi en Kitengela KAG University, a very developed place. Konomen 1.795 and 8 in a very developed environment. Mi yoto KAG University ako mi Kampala. So it's a very developed environment. Ako pay non ko very affordable. Ake itinye nekibare Victory kora konon nikomiten video ako price nenyinet konomen 2.3 nguni kwendi at 2.4 amun it's a place ne already komenye. So yon kengen Mr. Rono inyonen bitonin matinye irote korikab nono konin pilotit inyoiwendi kongung ako ribot mi caretaker, mi security, so meiwe ile niwe bitonin kotot koba komeny chi kongung. Diversify different counties kora. Kikitinye project en Kapseret en Eldoret. Ako ki 52 acres ko kikobek project noto. So echek kesich opportunity ko makilelen kakikofix en olda aenge. Kibendi different counties. Uon karatar en yon tebutietab Janet mangen kotko mi kiy nekatupchi. Kaitar. So angatep nebo mwisho. So anguno ngele kaal mbaret, what is the process through your company kita ataune ano, so who can I reach out to? Atya kora meche ingalalen ko kaal mbaret ngele kaal mbaret ne plain or can you help me build it also tekwa oteje ananende na responsible ngalekab tekset ak development ak kila kitu. Kongoi Janet. So nakonok namba enyun kotimache atoretin atakene through the process yon keiamuan irichenon through. So ngunon ni birwo simoit ileon imache mbaret ke discusseni ngunon ileon imache ne buildeni imache nebo commercial ngunon amune properties chukomwon ale kitinye variety. So ileon imache Kitengela nguno alenjin kitinye pilotishek chekile cha available ako pilotishek chu kolenjin tinye title tugul. So ni liberaitar i-transparency ke ak inam itekse koto kemoe itech. So akonin ngunon yekalenjin mi pilot nekile
ileon ngunon kotimi olimbo bitonin kotitinye chi en yu ilenjon inoyok my sister my cousin anan ngo kebuken site visits chechoket ko free. So kebe ngunon kiba keker ke confirmen amun tinye beacons en ground. Yekake confirmen akonin ngunon offer letter. Offer letter komwoe kole ngunon kakonin mbarani kakiagrienen siling ata. Ko yeyan isainenwon ngunon ile kariyan terms chebo mbaranoto ak beit nekakikonunin. Aya, ko kot kometinye kora chichanet neyoku ko Optiven ko kikebe taa. Awendi ngunon abirun video en imbar. Aborun beacon, aborun location. My cousin dane akane muche aburen yoto. Kebiru video. In fact, okot biikab diaspora chechang ko kiboisien that method. Kot kometinye chi neyoku, abirun video en imbar. Okot itinye aloya kityo ile bakoyoku search. Ko kotiyanech kotitinye kayanet enough ko ketransacteni from there. Lakini kotitinye chi neyoku kimuti free site visit. Ko yekeyal mbarani any yekaisainen offer letter achobun any sales agreement kuno. Sales agreement ko binding nenda karon ot kobitu makosa make sure ile in transaction nekeyai kotomo transaction ko kokechobun that sales agreement ak isainen. So ako rabinik alak tugul chekelipan ikipen ot akinye receipt ko just in case ko kibare ne just in case of anything itinye iprovenen ile kikelipan iman mbaret. Lakini Optiven komakiyoe ng'alechon, reflecteni system ak iyogu receipt yon keilipan iliponchi kampunit amun every account komi kampunit, kotindoi M-Pesa komi kainetab kampunit. Yekeriyal janet ngunon ak iyai yekeitar iliponi ak iyochigei transfer ketinye kampunit nekibare kora Optiven Homes, our sister company. Kotoretin kora kotegun kot kotimache anan inyon ak you are independent contractor. So kokonin quotation ninyon koticham you go ahead. Kotitinye independent contractor imuche imutu kora maki restricteni. Alafu kikonin free house designs. Yani kakikonin kasit ne rahisi. Makimache keyoun kazi isich wakati mgumu. Kikonin free house designs ichusene nekecham nguno. So it's very easy. Okay, kongoi. Kongoi nye engineer, so kongoi nye Janet, abwati ale nekit mongen kokai Vincent Janet ngokanyone Nairobi anan komuche kwai ng'alechu en technology, chitab technology. Kai ng'alale tukyu tugul Chelangat. Ako ketiny ing yo ng'oliot noto bo foundation, abwati ale corporate responsibility. Ne neyoe kampunit ng'ung asikobit kurichen back kotoret communities chotok kakobois tugul, ngoka olimbo Eldoret Way, ngoka in olin tugul. Mwaiwech akobo corporate responsibility nebo Optiven. Abwati ale through the foundation akakemwa Chelangat. Kongoi Mr. Rono, nikolen kampunit nebo Optiven ko kampunit neo one stop shop. Mi kit age tugul. So kitinye foundation and through this foundation ketoreti biik che less fortunate in society. Kitoreti the elderly, kitoreti biik che orphans anan ko chenedik keliponchi sukul. Kitoreti che disabled, we give them wheelchairs. So Optiven Foundation ako abaibai amun kikotingwa kotim biikab olimbo gaa. So kampunit ne diversified malelen kibakebe komosta aenge keyai kasitab community service. Kampunit niyal ngunon Mr. Rono lotit Optiven. So 5% kotoko 2 million mbaranon anan ko 2.2 ko pendi 5% of 2 million ichon ilipanwech foundation. My CEO kora, I'm very proud. Mr. George Washuri. Sire kitabushek ko inspireni biik
ak kwendi ngo organizations nguno ngekur koba ko inspire biik anan koba koyai ng'alekab consultants ko rabinik chekosich kobendi foundation. So kongoi foundation ini amun kikoit kebe sukulitab Cheplanga en Londian. Biikab Londian, hello kotomi yo. Kap Cheplanga kisponsoreni lok 10 chemi high school. Ako kikikoito kora wheelchairs en yot. Kikibe Pan Forest, kikoite wheelchairs. Akebe Baringo, kikoite chakula. So, ko en olibo Nairobi, komi chepyoset nekokitekyin kot en Ukambani. Neki chepyosani kotinye lok chechang ako matinye boyondenyin. So, kikitoret ketekyi kot chepyosani ne permanent. So, foundation through donors ak kasit neyoe CEO nenyon ako donations chebo staff ako otinye demi yon ak ikose iting'okse ng'alekab community service imuche idonatenchi our foundation. So foundation ko transforming society, toreti the less fortunate. So through kasini kiyoe kora we are giving back to the society keker kele despite kemi kasit nebo real estate kesetleni biik en komosta age keting kora alak en komosin chetom koit komosito nebo walot mbaret. Kongoi nye Chelangat makwak chemyach eng kampunini eng noto corporate responsibility. Bo kamanut eng kampunit age tugul kwai no kimwoe kele corporate responsibility amu communities chesoboni ko lazima ko benefiten tos communities yotesetai kampunit kowendi barak. Ngot komi kampunit nemae corporate responsibility kuma kampunit no komako raia no. So kongoi ing Octaven ing boisiet nekararan noe. Ko Chelangat ameche atebenen tebutiet agenge necham ketebe chitugul sikobit awek osea. Cham kemwoe kele anan mongen ale kimwoitoi ano, kikemwa kele behind or beside every successful man there is a woman. So abwoti ale kimwoe kora kele beside every successful woman ko maybe there is a man on the side netoretegei. Ko mongen Chelangat ngot ko ikiegu booked anan tomo ako limits ko ne Chelangat. Okay. Kongoi Mr. Rono. So ane I'm married. Ako kimi ak familia nenyu Nairobi yuton. Ako tinye lakwet nebo 2 years old. Ne turu ko kora anam aprosesenchi title lakini Kongoi nye Chelangat kimakun chemyach, kongoi amu kararan kenai kunotok sikekere kele behind every successful anan beside every successful lady komi successful man kora akine yo. Ko kimakwak chemyach, kongoi amu kaitakan step tayari ile koi processanchi title lakwet kotoko mining. Kikanyoru title kotoko mining mongen ale tamyeno, lakini ami ara makikeitu yutok. Ko kongoi Chelangat kimakun chemyach akemakchini family neng'ung ki age tugul nekararan eng kebebertab Nairobi nebo kamanut eng tugul. Ko kongoi amu matainyokoritu ile ngemeny Nairobi. Cham kolen biikab kutit kabunu Bomet ndarawet uni kaikai keborye olindok. So ngotokioborye olotok bo Nairobi ko kararan akemache chemyach kunotok. So return on your investment komi barak eng lakwana ak inyendet ak akwek tugul ko family. Ko osea ngawe kebebertab Australia siteb tebut kotomo nyekeweke siketeb ngotito kotinyei engineer tebut asinyekeweke kekonin imwa ng'alekuk chebo let. Ko osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi engineer, kongoi director Dorcas Chelangat, kongoi biik cheisubet eng mtandao nebo Facebook. Kakerichen sahi, kakerichen biik karibu 1,200 kakerichen kong'ete kangetau show akoi saishekab kora. Kongoi kora biik angot Eunice Pune, kongoi kora biik ngakere isubet eng mtandao nebo Facebook kong'ete atkai akoi saishek akomeche konai kabisa boiboen biik cho komeche kecher. Ameche kityo tatebenen Dorcas, kiakere another property, a very big property in county nebo Kiambu. Kikiplokentat through ng'alekab kotini and kila kitu. Kingen kele kimi eng emetab Kenya nemi
tesetai sheerias chemuch kosirto any county government sheerias kole much angona ku much kityo for example kiakase kokonu senator nebo kebebertab Narok kole makiyani mbaret nenyi ole atike dividani ak teksa tos considering in terms of long term factors cheu chotok ko kampunit ngwang nebo Optifen amu notok mi kiambo wis aitom koingian biik ako kikolipan chito age karibu 5 million 10 million lakini koita kikot kityo court injunction ak keblocken. So konech kamang'unet, it is an opportunity now konech kamang'unet iledet all other factors tugul ko tos mulikani tai Optifen yundok. Tos une kora tos prepareani chitab Kalenjin amu kemwa ile prepareani lakweng'ung title. Tos une ngap tos ng'alekab ndawendi kweit katikati tos prepareani ng'alekab will anan ometoi koek nini nebo chito individual choice nebo chito amu makinae last week ng'alali Magufuli ngopko sahi makemi koboto Magufuli. So tos une ng'aliondonotok Dorcas. Ateschi kora Hosea sokowol siteschi no kemeche imwa ko ngeassumen kele biik followers chechok cheisube chechang ko biik chetakomengech chekonyor kasi Nairobi kotanyoru kasi Nairobi ako tokoa mining ako mshahara chechu ko kawaida chobo chitugul. Mi kamang'unet ing chito nitoni konyor kasi niyoe kasi nekotokotau ako mining. Mi kamang'unet ing chichotok imwoiwo ne ko chito nekoitu Nairobi chito neoe kasi an average person neoe kasi. Mi kamang'unet eng ane aal plotit ak amuch aonen kot ing Nairobi mwoiwo ilecho how ngokwanyoru kasi akotokoa chi nemining anan okot ku engineer nemitei kitokotare sukul yakinye Hosea kotokomi sukul akine mi kamang'unet ing chito neu Hosea ing engineer ak chichi kotokonyoru kasi koonen property ing Nairobi through Optiven. Testai Hosea. Ngakot kowali sikosikyi angenini after kowal testai. Okay, na wali nda ma walu age ibwatwa na wal. Nda namen nebo Mr. Rono. Ale mi kamang'unet en chito neming'in. Chito neming'in nekoinome kasit kotitocho 20,000 komi kamang'unet. Machen budget nong'ung en rabinik chon kesich every month ipapasan ile no 7 or 2,000. Ini 7 2,000 ichon ko savings mabo expenses. Filing every day. So echeke konin nafas nebo lipo ya pole pole. Inyo ilipan agoi 24 months. Ako kitinye properties che ngeten beitab 700. So kikoni nafas nono inyo on board. Inyo ilipan ngunon kotokei 7 agoi uyan ako kaimuch iib loan. Keyai ngunon isabu chekuk ile mbaraniton ni ikonon ata kila arawa. Ochobun ngunon ole lipanwon deposit chekile. Ngunon kou inye yon imoche inam ial property iker ile omiten down payment in property. So yekeimiten down payment nono then next time nemuche alak. So kotitinye imuche idispose en property netinye kidogo enga amun Nairobi ko beitab Nairobi ko mau nemi gaa. Kondoni value nebo property kila betut. Nebo oeng kotitinye chama kotiomi biik ko chamait weza youth koto biik chemengech omuche onamgei ak oala property amun kiaccepteni kora chebo groupit as partners. Aya, nebo somok imuche iib loan. Yon keisavenitu yan ko nikolen kikepartneren ak benkishek, kikepartneren ak Equity, kikepartneren ak KCB Bank. So imuche facilitate nun ngunon ngele bichu ikochinewech loan chichi ako kikenegotiate interest rates. So through that imuche iibe ngunon ak inyon kekonin property non ak ilipan anan ilipan through loan nekakonin bank anan ko kotokoisavenitu yan inyon keyai ngunon ak iyolenjin silipanwan any kila arawa cheten kole akoi kobek kenyisiek oeng'u. Ng'alekab Hosea
ngunon nge process nebo aletab mbaret ikonon ikonu ID nengung KRA pin ak ikonon passport chekuket ak en kanyitani ko mi elebo isainen ak komi elebo next of kin. Ngunon Mr. Ron. Woi, pole katilin kewalu tebutietab Hosea. Komeche kora ateschi nebo Hosea age ateschi agenge eng yo siwalunde notok ko Chelangat agenge ne nekit kora kikeam amu loindo. Ako chang kora biik cheu ane amu loindo biikab diaspora chekikoumian kabisa chechang ing ng'alekab ngele kikokilgei Hosea kot kotech korik kidogo eng Moi University yo chemeche sikokombwanda kitindoi idea nelen okot engineer kokilgei kole uni ndoteche korik anan ko landishek sang'etin sanyoru 3,000 eng arawa kotech korichu ip kotar atya kotebi ngap nyekiberber ngele tinye chito kiberber kelechi acha kakile komanda biik ako kamnyitotin biik. Atinye a friend nekitun ko kitinye kitech hotelit kemwochi kelech mabwa biik ndalen konyo chichi nyekelechi hotelini ko kikonyi biik throughout mami besio mami chi kwane ko kakiberber ak nyu kelecho mami chito kokomanda ako mamite chito ne manajani ing company neng'wong'et tos itoretoito ano chito neu Hosea ak anendet amu atinye kot nekiatar ako mongen ngot komiten ana tos imi oret nomuchi otoretech koactivan somanechan korchu akoib percentage mongen. Kongoi. Kotestai walun nebo Hosea nebo will. So en documents nekikonin isainen komiten section nebo next of kin. So ndo bahati mbaya kwa kot kolyan chito ke conducteni next of kin ak kese kotokolipan monthly chichi keswa kit nekakiyai ngokale chun next of kin mamuche tatesenda kewekyi rabisiek chok. Ngole chito ngunon amache atesenda kikoi ngunon grace period kobanganenge sikonyon kotar lipanetab plot noton. Yon ko ng'alekab next of ng'alekab will. So maechek chechobe ngunon if konech details yon iale mbarani ile next of kin ko ng'o part of requirements en form nekikonin. Ng'alekab approvals every nekolenjin it is your responsibility as an individual iyai due diligence en komostang'ung sikoron komerir okinye en komosta age. Kibare change of user. Mara mbaret ko ki agricultural land, mara kikakiloketen koik mbaret nebo sukul. Kwal kampunit koyochin kit nekibare change of user. Change of user ko kakile kakikoyan chomchinet kewal agricultural land koik mbaret nebo residential. So chon ko documented ako documents che are fileable che part of chukolen approvals chekonu serikali nguno amun mi komoswek alak chetinye mara kikakiallocate koik space nebo dumping site C1 line komakikonu approvals. So it is niwe Ministry of Lands komiten restriction ako is your responsibility iyai due diligence inondo ichek chebo approvals kokonin kampuni iyai komostang'ung ak ilenji kampunit ne mbaret kokonin approvals choton amun those are the documents chemi in possession en kampunit kotom koalda mbaret kekoi chomchinet ko lazima kotinye tugucho. Makikonin chomchinet ialde mbaret kometinye kai koite koyai subdivisions kai koite ko nini kokoito kole kakialde mbarani to the public ko lazima approvals icho ako nikoliok echek ketinye titles. So niwe nguno chechoket ko niwe yuno ak iyai search ko agetugul amun kitinye before kekonin no titles ko lazima ikesich approvals icho. So atinye amune alenjin ngobeku session ini ingelal ng'alekab kengalal yone plotit agenge. Kongoi nye Chelangat ko kotomo nyekeweke kekonin imwoiwek ng'alekuk chebo let
ko ameche sikoiteschi ngot kemeche kenyorundoi ano, ak asome kora kostoik mameche eng yu kakekonin namba itou ibirchi sitebe ilechi uroboni olobo Bomet, kaikai itebe ng'alekab business. Mami ki neitoi roptab Bomet eng Nairobi anan meitoi ki roptab Nairobi eng Bomet. So ameche kikilgei kinetkei sikeng'alale ng'alekab business. Maybe Chelang'at sikoikonech namba nebo kapkasi ne ngobirun chito koteb kole Chelang'at ko personal number ko neng'ung'et, atya maybe kora ivisiten website kimeche kesom kele bo maana mising iyai ng'oliot ne iwendi siker eng internet ile kampunini kotinyegei ak ne. Kongoi akobo notok, ameche akochi engineer koteb swali agenge atya akochi Hosea sikeweke nyikekonin boroindo. Ko engineer. Kongoi. Nawalu kiitekse en Eldoret. Nikolen kampunitab Optiven ko kampunitab ndonyo netinye kit age tugul, tinye nyanyik, tinye kitunguik ak ingwek. So kitinye construction company, yekeal pilotit ketoretin ketegun. Yekaketegu ngot komemoche imeny imoe ikombwande, ketinye kampunit kora nekibare sister company nekibare PMC Estates. Kampunini koba komutun tenant kochengu chito nenyon komenye koing'ung. Yemeny koing'ung amu memi ngunon arap Rono, yechop kila arawa ko ichek chechonelenu rabinik kobwa account ako managenun property. Management nebo property ko koker property, ng'alekab renovations, koker maintenance, security. So kasinyon nono, echek ko kikeyai kasitab customer care koik rahisi, makimache ibirtegei nimi elemi lelen wany tekwong'o any yekarosib lotit nika. Kidogo yekaitech ile ara mabakochoron kora biik yawe bitonin ana ami Eldoret komi piloti Nairobi, kiyoe kasinon tugul ko kampunit nito nebo Optiven. Kongoi nye Chelang'at ang walutyono kekonech. Ko kameche iteschi ole kinyorchinin kinyorundoi ano ngot komeche chi nekakosubech konyorchinin ano, ako ngot komi email uyo kaikai notok amu yesir email itebe information, mameche kora ngesirte email ko iteb tuguk chechang, ameche iteb tuguk che related ak ng'alekab investment. Ko Chelang'at. Kongoi. So website nenyon nenyorunen information tugul utimaiten properties chekitinye www.optiven.co.ke www.optiven.co.ke email Teiketchi kora teiketchi in www. Website nenyon nebo kampunit www.optiven.co.ke. All right, sawa. Ko telephone anan email. Email ko bd@optiven.co.ke. bd@optiven.co.ke. Is there a telephone number nekimuchi keboishe nebo kapkasi? Yes. So my personal yongema inyorwon ko 713 88 58 71. It's 713 88 58 71. Kongoi nye Chelang'at ako Dorcas Chelang'at ko yakaokas nambarishek cho anan ko email ak website notok siko kotokoketchi Hosea kotomo kemande. Ko ameche akur engineer ngot itinye tebut engineer atya sikikochi Hosea ak inyekeweke kikochi toonyo
komwa ng'alekchik chebo let ko engineer. Kongoi Ambassador Rono eng opportunity ni. Atinye swali agenge aga a request agenge eng tonyo Chelangat. So swali nenyu ko kora eng ng'alekab development. Ngele nguno ko kaal mbaret ako ameche a developen restricted otindei restrictions in terms of designs ak tuguk cheomuchi ko developen chito eng property notok anan open any I can think about anywhere Kongoi. So eng ngalekab properties chechok tugul komi an idea behind that property. Mi nguno che pure gated and controlled. Ko chon ko kakile structure designs ko yoche ko komoe kokergei simokor imoche janet ibeimeny ole kosisigei konyon kotech chito flat nebo 10 floors. So that property ketinye en Kiambu kibare Amani Ridge. No, yon imoche a very cool serene environment, memai disturbance, ako memai neighborhood nekoi cool, so you fit for that property. Nikoba Kitengela ora, ko it's a controlled gated community meant for it's for family home. So go need designs and then ko titinye nengung ibu ko proven our engineer. So good commit and standards ke jamuni tay no. The idea behind it is for family it's a family setup. Kitinye chebo commercial kora. Commercial ko kitinye a project in Kajiado. It is meant for commercial, so ma control ni no for standalone bungalows. It is for commercial. Ko timache jana tinyo iteche ke toretin kora gelinde nyo. Mi tenje ba futuristic aspect. Kitinya property in Konza City nebo big choni kotima yan for speculation, so no go ma control kotima karon nyo in the flats 10 floors 15 floors ko kejamun ko sawa. So behind every property negitinye kotinye an idea behind, a philosophy behind. Okay. Kongoi. Final one. Kemwa ile imeche ichengi title lakwengung nebo 2 years. Ameche imwawech the importance nebo investment. Amu missing ko angen ale rani kang'alale ng'alekab real estate. Ameche ing'alale missing investment in siginetke keyai investments ak kenetkei kekere something for the future for now. So ne netos imwochi biik chok especially ng'alekab investment. Ko Janet nikoleini biik chok chebo kolenjin let's step out ikun courageous ak invest in ng'alekab real estate amun future ko mami future no ngomwoe sinye kora you start today. Kokonin a scenario nebo my dad ko kimi Nairobi in 70s. Kondo kikoib an opportunity kwalwech mbaret nuya. Koto ya millionaires club ana ko mara billionaires club. Nini nebo mbaret, value nebo mbaret ko mami betut. Okot ndewendi ondo Garissa anan. Ya mbaret karon ot ndebe ale kora ko kakwa barak. So mbaret ko those assets tangible less you have less work to maintain. Ago you are assured of return of investment. We say in double or triple, even time. Another thing, yeah, you are securing the future for your children. So in your property, one of the assets wealth okay, securing the future logo so in regards to lakwenyu ko kwaker ole kotochopchi kotogo nguni by the time tungoitu yomi ko lazima komi billionaires club amun what I've gone through in paying rent alipanjini rent landlord. I'm planning also I process about chopchige nenyune ko nguni koto alipani rent. So ilipani rent ko rabinik chon bendi rent ko to kakoba investment kit age. So it is very important to invest
And it is very important isebe chito as young as you are. Start now. Time is now. Sio kesho. Kongoi ngebe kebeberta nebo Australia, Southern Australia. Osea, ameche iteb tebutieng'ung sikeweke nyekikochi toonyo komwoiwech ng'alekchik chebo let. Osea. Kongoi balozi Peter Rono, kongoi biik chetukosubech eng kebeberwek tugul, angot agere Reverend Martin Rirei kosubech eng kebeberta nebo Kapsabet, agere angot Desmond Jumba kobeberushanech kobun taonit neo nebo Sydney, Australia, ole mi biikab Mount, biik chechang kabisa che tugul katebe tinye tebutik chechang ako interested. Ameche kityo atebe toonyo ale ngot konyo chi nemuch kakokas show nebo betutab rani anan kotukoityi show nebo betutab rani kole kokakas show ino ako komi ak angot Dorcas, tos ikochi a little percentage anan tos ichuchukchi kidogo kokani kokwaden show in terms of akomet bal upload. Tebutiet age nenameche tateb ko kemwa akobo ng'alekab corporate social responsibilities. Isubech biik ango Rubani ko one of the leaders in kotab kaa Kenya, agere kole planani koba olimbo ipkwai ng'alekab community work in county nebo Bomet, probably at the end of the year. So in case ndameche korichen chi neu Rubani for nebo exhibition, but tos ne logistic issues to consider before olinda kebo alde company nebo Optifen ako ne factorin. Itinye kora biik chemi emotinwek chebo sang, kikere CEO nebo For Change kosubech kora, ko ine ko kiko empower kwonyik ing olimbo mashinani. Ndaitu kora atikole ra katokchinigei kokwetng'ung nebo Bomet ipkeyoe this empowerment atikonyorun inyendet Dorcas kolechini ara une tos orat ke tugul anan ogere ko incorporatendoi ano tos ideas kaib chito age atikul amu kotinye this foundation akemeche kebe yu ako the same thing tos in lainda neunoto kobetitoi ano. Kit kora age netatebe ko kityem kora ameche iboisie kotikonech kamang'unet amu agere ka angot professor Chelogoi kale kikiun 5 million akobo ng'alekab imbaret. The whole professor akebir 5 million akobo ng'alekab imbaret in terms of kale mi angot ata law firms kora eng emenyo nebo Kenya chengobimwochi kora kolejin okeki kabisa okeki. So angot kwagere kora your CEO Wachira kokale kikibir akine over 5 million ng'alekab imbaret. So ikochineiwech kamang'unet chito mi yobo Londiani, chito mi yuni loye ngwamine kwa Optifen komakoi kiwokyi anan makoi kirir one day one time akot ing'ololchi bichep diaspora. Agere Nixon kakotunenin kobun kebebertab olimbo Northern Territory emetab Western Australia. Chitugul komeche investment lakini tuko kikoititen, so at your own words irogin ole tos tijer. Nebo let kityo ameche ateb Dorcas ale kakenyorun imi koi relationship, what is your plan? Iplanani koitae yotok anan iplanani koti escalate anan iplanani at some stage i-exiten? What's your plan kora kotimi kampunini ko? Kongoi nye Dorcas amaiwolu chotok. In short Dorcas kokakimeche kesom abwoti ale katalen kora Osea kotab kaa netun kiyoe eng olimbo Bomet your county inendet Rubani Joel Arap Chepkwony ne inendet ko pilot isubech eng programini sai ko arawetab 8 komitei kotab kaa nekeyoe eng olimbo Bomet. Ko abwoti ale katalen Osea anan ndakang'ololdochini Rubani kosome kole beside coming to showcasen Optiven ing yundok kosome kora sponsorship. Kisome kora amu kampunit ne kararan akwae tuguk che kororon, kesome kora achek eng programini kiro kele mbitsek chemi tai sponsor this program sikobit keitchi biik chechang. Unoto kora For Change nekoiker boisiet neoe kosome kora partnership, kisome partnership keboisie tugul kiro ole kimuchi keboisie tugul. Ko kakochang'a tebutichu ko kimeche iwolu chotok akot kito nebo komonut no amwoe eng biik chebo diasporans chechang cheisubech kaikas chebunu Australia,
these are potential customers and they want to invest. How do we trust Octopan age trust and jelangat kotko chito nomi diaspora sokobet ki nekeome chi kaikas chakamwa Hosea convincen engineer ine convincen Hosea convincen biik chechang cheisube chemi diaspora che potential customers cheimuche kobwa nyokokonop chelagat akokonop this company akeboiboitu kele oye kikinyoru chepkametinyo nekitun koinuanech achek biikab diaspora chelangat. Aya, kongoi. Nginamen anyin kakangalalen Hosea ngalekab discount. Discounts ko tienge individual. Inyone nguno yekidiscussan nguno ngalekuk kikuyege ilenchon imoche tienge scenarios chebo chito. Ngo imoche ilipanwan cash akonin discount fulani. Ngo imoche in installments akonin imuche extended time nebo repayment period. Kotienge ngunon your case. So ngalekab discount for case by case. Lakini we are very flexible in ngalekab payment. Amun calling kitinye up to 24 months. So case by case ngunon ngalekab discount. Ngengalale ngalekab corporate social responsibility. Company ni go partner with other NGOs. PKI community service. So ki partner ni ageso ngunon gele kimuche keyai ne ngunon ibu your case kinyonge ka discuss enoka foundation akeker kele kimuche out of that konyone ne partnerships kikei partnerships ok ko Kajiado County First Lady. So partnerships ko open ago we are in for that. Amun at the end of the day company ni go transforming lives chebo biik socially ak economically all round. Ko boche robin nekakimwoe ako ya chi neko imuchege barak yo. Ngengalalen kompunitab Optiven en ngalekab real estate koleo chito nekineta kotech Victory Garden ko chitab kutit and I'm very happy for that. Ako neteche nekobo Kiambu kekuren mwanya disclose kainenyin ko chitab kutit and we are very proud amun kakoteken a step koteken koker kole naone na home akane. So company ni kokikobur over 20 years. Kokicelebrate or 21 years. Kiyai kasit niton kitoreti Kenyans kechengjini biik elekure atebet elekure nga ak ketoret biik kora komeken decisions ko invest. Kiketoret biik chechang over 15,000 Kenyans chekikesetlen amun echek track record ninyon over 70 projects ot ni website ninyon niger nikolen ini Google squeeze the first due diligence nemuche yai ko iwot online big Google ko boru kampunit ngunon akoborun amun kot komiten che complainendos kobendi online noto kot komine imuche inyoru en yoto. So imuche first nini imuche ikere ot en Google. Ako kimiten kitinye testimonies en biik chekiketoret diaspora clients amache encourage kole in fact biik chekiketoret ko benefiten from us kabisa ko biikab diaspora amun kikebwan Europe mi asako nekibore Kenax ngwany ingen Mr. Balozi kibore Kenya North America Diaspora something. So kikebe Canada, kikebe UK, kikebwan ot Australia ako kotokial imbaret imi olinda nokoritar keibun title ako yoniton elemiten. So mami wasiwasi ile imuch kobet king'etolo. Alafu biikab diaspora because our properties ko very secure. Kitinye caretakers ak ketinye security 24-hour security. So inibakach your property komen wany dunonyone ko kokomeny age anan ko noitu ko kikechorso en konyun. Hapana, our properties ko very secure ako initakeyal en yoton mi kou noton tatun iweke amun as Optiven ko company ni running professionally mo one man show. So kiko majaren
konach relationships ak our clients to make sure kele nial chi king'ung yono komite komie. Inyoru kou noto tatun betut nekeite kit nekemache iite komi kou noto. Nikolen kora properties chechok tugul kotinye titles. Yon matinye netana soiti ko inai ile tinye mbaret title. Kotko tinye mbaret title is the basic thing, at least a step ahead inai ile mbarani ko lazima ko genuine. So nikoleini bikyok yon imoche ial mbaret iyai due diligence en komostang'ung, ilooken for track record nebo kampunit nemoche iale. So kou echek ngunon ane angen ale ki very clean. Mami chi nekitinye kesitab chi. In fact, if it comes anything, ko kiketoret biik chechang. Kitinye a lot of appreciation from clients chechok amun we work with you a journey. Iburo ak Mr. Rono ak imwoon ngunon ile imoe property oino. Anin ngunon kotiengei en catalogs chekitinye. I send you a catalog ilion ngunon. Needs chechuk ko ni. Keng'alal ngunon advice anin ole this is where you fit. So for us, komakitinye wasiwasi kimuche for 20 years, that's enough record for us proven to people kele kikeyochi Kenyans kasit nemi. Ako kitesetai keyai kora. Thank you. Kongoi nye Chelangat akwek tugul chekausubech kong'etege kokitou tetutiet nebo betutab rani. Ko nekakitinye kotonyo inendet Dorcas Chelangat nekakinyorchi anan nebunu kebeberta nebo Bomet, county nebo Bomet, lakini meng'et ak boisiet komi kebebertab Nairobi koyoe kasitab notok bo real estate. Komeche kemwa kongoi nginye nekaisubech eng tokwek cheomitei. Kakomwoiwech Dorcas kole mi kamang'unet eng chi nemining nekotokonyoru kasi, imuchi ionena property, imukakse tukche tugul. Pirchi inendet simet akityem icheng kibagenge siro ile boisieng'wa kone ako ye akokany keeku bold, keeku cho kilen risk takers akeyai kit nekararan. So ongeboisie ongetyem tugul kiro kele kakitoret. Ko kimeche sikikochi komwa ng'alekchik chebo let eng yo, lakini yaking'etyeu ko wikinitoni kemite kebeberta nebo Italy. Ketindoi a scientist nekakinyorchi kebeberatak sikomwoiwech tuguk chelelach chemite science eng ng'alekab research. Mi kibagenge kora neindoito ng'eny eng ng'alekab research. Ko taonyo notok yeking'etye Bomet kebendi akoi olimbo Germany. Kokibunu Pakistan kicheng'oti biikchok kiro kele oe ne sikechergei. Among'u ale kaicherake chito nekaisubech kainyoru kimnatet akicherake akinyoru anyun akilen ne abwoti ale courage nekainyoru ile oye akoi achengchigei aonena property, imukakse tukche tugul. Ko kongoi nye chepkametinyo noto Chelangat kekonech kamang'unet biik chemengechen. Kito nekacham ako nekaboibochi ko kabwatet nakebwat nakele koitou ichengchi lakweng'ung nebo 2 years plotit anan ko titlit sikoonen lakwetab 2 years mbaret. Ngipkotun ko 20 years ko return on investment nebo lakwana komi barak. Koeku ng'ete lakwana ngotare university ko millionaire, maybe ko billionaire. Ko kongoi eng kabwatutiet nekararan neuno. Kimache kekonin Chelangat imwa ng'alekuk chebo let, akameche mising kotaicher neranik, young families, amu inye kotokoi a young family. Ameche taicher neranik, young families chakotare universities akiteschi ng'alekuk chebo let. Ki neimache kekas kobun inyendet ko asiketar tetutiet nebo betutab rani. Chelangat kimakun chemyach akelen kongoi eng boroindo nekeib sikeng'alal tugul. Kiboiboen akesome kora kele ng'ololchi kampunini si betusiek chemi tai keboisie tugul itoret isponsor this program keitchi biik chechang kuye wendi Octaven kocheng'ei kotoret biikab Kenya. Ko Chelangat neng'ung boroindo. Kongoi Mr. Rono en tetutietab rani. So netam ang'ololchi biik chebo my generation alenji mami kiy nenyone kou noto. Step out, igu courageous,
Ai grab any opportunity nekonyo mengen ta amun ane nekolenjin nonome nebo Samosa kimongen ale kinoendi those teaching skills ko kimongen ale tatun konyo kotoreton acheng'en rabisiek besho. So take every opportunity nekonyo you are with. Ako kit age tugul ko kikilgei, tugul ko honest. Yoche our generation ketinye kinetkei keikun honest amun sikai koyookse tuguk chechang kot chebo biik kolose rabinik ko dishonest nemi in our midst. Kit age nebo oeng nang'ololchini biik young families kolechi kora hard work ninam ikilgei chito ko betutab mutai karon imi komie imuny akinye iam tugun chekuk chekiricheng en kasarta nekiteimuche. Ako neletunen ko alenji biik kyok any chebo kolenjin step out courageously ako ngeyai ng'alekab investment. Ako it is never too late for anyone. Imuche inam chira en yondon yon whatever age netinye, kot itinye 50 years, start there where you are. So step out, ongeikun courageous, out here kotakomi kampunishek che genuine. Imuch mi tuten chekikomesen up, lakini I'm telling you, takomi kampunishek che yoe clean job. Ako aenge ko kampunit nebo Optiven. Through social corporate responsibility ak through ketoret biik ko-investen ak ketoret biik konen homes, we are transforming people's life. Ako kimekeni sure kimoe keker kele kasopcho biik, koliben biik a decent life. That is our work. Ako I'm here to help you through a journey nebo yonen property anan ko inam akinye isikyi a home. Thank you. Ko kongoi nye Chelangat, kongoi engineer Janet, kongoi Osea imi kebebertab South Australia. Anen yu balozi rono kongoi ingakwek tugul chekausubet kikosenogei akesome kele oye ongetestai tugul kimakun chemyach Chelangat yeiwendi yoe boisioni itestai itoret biik kyok ikimit biik kyok kou yekemwa anan kou yekamwa Chelangat ameche iyeku chitab kalenjin courageous mang'u ak ikus kong kou yemwoe tiendo kolen tos ikere ne ko ameche amakun chemyach wikit nekararan wikit nebo kaberuret ako iye ongemong'u aketakan risks. Kichamong nebo man Osea eng kebebertab Australia. Kongoi balozi Peter Rono, kongoi our engineer Janet ak kampuning'ung kora nebo Ndonyo Maat. Much kora sitong'alalak awong'alalak Chelangat eng yun kole much kora owakende ak kampunit nebo Ndonyo Maat ak Optiven Limited sikibara kora ketakyi county nebo Uasin Gishu eng olimbo emetab Kenya. Ameche kityo abwatwok bikyok akobo show nebo betutab Jumapili Jumamos ole kakakonaita balozi. Ameche kityo abwatwok ale matokosan mwochi chorwet Tell a friend komwochi a friend akobo show nebo Australia Osea Bor kubata coast ndanyani kubuni imeta America balozi Peter Rono ibwati le tata kondi direct team not about Mamos arawa ni tele kusoko ko one of our special one clear first year for research let you not go in Germany tungo biji board and Facebook live and kalenjis now what subscribe and like the page and YouTube subscribe and go share Rono Bor ibwati le sasha keto kibani ta Australia kwa satana musu ni bagimbo kwa imeta Kenya saa 10 na bakos kole kwa imeta America kwa saa 1. Kongoi biik kyok tugul chekosubech eng Facebook, chekosubech kora eng YouTube, olaikan kora pejin yo nebo tos ikerene chitab kalenjin singetau show iitchinet kityo ak i-subscriben kora eng YouTube amu tetutichu tugul ako bishean sikonyor biik chemanyor anan chekamairo live ipkoro ako sikyi konyorchigei konorwet nebo kampunit nebo Optiven Property Limited. Kongoi Chelangat kaisacrificean ikatwech family, ikatwech timit tugul, ikatwech CEO nebo kampuninyo ak kandoik tugul cheindochin kampunit nebo Optiven Property Limited. Ameche kityo ketare
a beautiful video ini nenganale nepa Kitengele kemwa Kitengele. Optiven. That is the sound of a cool breeze, the sign of a new day. The sun is rising beautifully from the far east. The sky is getting bright and the birds are singing beautifully. It is a new day at Victory Gardens Kitengela by Optiven. Be part of this community. Victory Gardens is only 10 minutes drive from Kitengela town. Invest in value. Call us today on 0723 400 500 or visit www.optiven.co.ke. Optiven, celebrating 20 years of serving you. Experience the difference. Call us today on 07